Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay, una yan ti kasto nga biyag. Anyat pagpupungtutan niyo ko bigbigat, nanang. Nakadalaws kan nakaluto ako. Ngam nakailad ka pa ilang dita. Una yan, Lucas. Kastakit din akanayo na. Di ka kadimo makarik na. Ay nawaw. Di da man distorbon, nanang. Di ko di makita na puyat da tao. Kasano kumaasaan ka mapuyat? Kaday tabisyong matin into na raw. Iso asaan ka ama kaasawa takasta ka. Tulong ti sabali at tao sa matin ti pagbibiyagam. Nasaysayatan ti kastoy, nanang. Turay dya agtrabaho. At dala ta source of income ko. At least, sana ka mabanog. Ay, una yan ti kasta ka panunutam anak ko. Anyan tula nga ti pagbanagam no maumadagiti na ayat at tumultulong king ka. Urayam kit din amatay ka iti bisain. Ni nanang mit. Sana bali ta adumod dagiti mayat at tumulong kanyak. Agsisinukat dan tubay. Ay na, jak amo king ka. Sigamot ti lumabas iti parangan, Rio kaanakan. At nakadi bagamang kang Lucas? Ako kaanakan. Nadamag ko nakaalakan iti bunos. Puno ka day? Uwan, naala kong tibasit abunos ko, angkel. Ay, mangibalato ka, mamay. Ay, nawaw. Ure 1,000 laeng. Pasensya ka, angkel. Ngimada na patag apangusarak iti kwartak. Ure 500 nga ron. Amom, saan anasayat ngayon imutam ti padam a tao, kaanakan. Nukasta ti aramid mau. Saan kanto ang mabindisyonan? Huston, itad kulatan ti dawdawatan nyo, taptagtal na kayo. Ada kayo magayman na lang. Agtugaw kayo, tamangan tayo. Sa dino tinangalam iti inggatang mo iti bangos, Lucas. Di mo ibaga nga impalistam man ang tinagang ko iti tirsina. Di kagdanag. Jak inutang ti pangaldawan tayo. At dainted ni kaanakan Rio akwarta. Iso ti inggatang kao. Anya, Agtugaw kayo, tamangan tayo. Italag manin nga agsida tayo iti bangos. manula ang matitangdan ti kaanakam. Di mawat kapayla ang kingkuana. Di ka agbain mo, Lucas. Ay, Houston. Di ko mapagbasuraan ti lapayag ko. Kaanong tupeng agnakam ka, Lucas? Nag-ui kay mutin nanang. Kasi iti kanayon ko nga ibaga, ado ti source of income ko. Di kay ka di madanagan. Sa anak nga agbising. Rumarak, nanang. Sa dino man ang ti papanam, Lucas. Inak iti anda pare tunay. Agawit ita. Nakitak iti Facebook ti post na. Ay nawaw, di ka kadimabain iti kastangar aramidam. Anya ngay matirupam nga isangom iti kumparim, anak ko. Sa anak nga mapan ijay. Tapno makikumpetensya iti kumparek. Mapanak ijay. Tapno makadawatak iti tulong kun kwa na. Sigurado nga ado ti kwarta na. Taadon ti negosyo na. Anya? Ay, jakon ammo no anya ti aramida kang ka, Lucas. Kaya mo ka diti makangag kadagiti gagayam mau. Makangag iti? Anya ko matimangag ko nanang. Uray no naanos da tumultulong king ka. Sigurado nga adamot ti maibagada adakay maipapanking ka, anak ko. Ha? Sa maysa, maumadan taw no kastalaki di akanayaw. Awan pa'y mo tinangnangag ko nanang. Ay na, jak amaw. Talagang ag-high bladak manan no kastalaan, Lucas. Ay, nawaw. Apay ka di, Gina, bakat. Anya tiyan aramidan ni Lucas dito'y balay, Tony. Inimbitaram ka di. Saan, Matt? I-text ko kuma, ngam si Mangpet mat gaya man dito balay. Kasano nga rod anaamuan na anagawid tayo. Amangan mo nakita na iti Facebook. Sana balit akong parek mat ni pare Lucas. Kita ama,
Amangan no adda manen dawaten ti kumparem, kat itad mo manen adagos. Awan ka di. Si kansama ti sapsapulan na. Mapan ka iti ayan na. Saan na ka siguro ana ilasin? Kumusta kan, pare Lucas? Ay nawaw, si kakadinday ta pare tunay. Ay no, dandani di ka na ilasin iti kasta lang ama. Limok magkaklang mat. Pare Lucas. Wun nga rod paray. Ay, naimbag ka pa talimok magkan. Madlaw ana imas ti kang kanam. Ako na ito na lang magluto ti asawak. Sika ngay. Aging ka kadi itakat. Saan mo pa anam amo ti dawan mo? Ay, awampay paray. Panag ko na kat, gasat ko ti agbaak. Katagsapol ka nga mina na pare. Narigat ti lumakay ngagmay maysa. Adamo ni nanang ko. Ay na pare. Manumutan ti tawan ni Auntie Marites. Sana mapali namang namnama kakankuana. Kasanulangan no awanton ni Auntie Marites. Okay lang paray. Anda kamit nagayam ko. Uray awan ti asawak. Basta da kumparek akasken ka. Okay akon. Anya? Rabiin, Tony Lakay. Nagawid mo tandag iti bisita tayo. Ngam saan pa yung nagawid ti kumpare? Ewan nga rod. Kahit kung ti maturog. Hindi na pa'y kunain nga agawid. Amangan mat no darurayan na. Ay nawaw. Anya ngay kumati urayan na. Kahit nang isupot ak matitimakan para kanyan ti Marites. Tapno damot iyawid na. Ada ka din inyawat mo kan kwa na. Anya kumatiyawat ko. Kwarta ah. Anya? No awan pa iti inyawat mo akwarta. Nalabit nga iso ti urayan ti kumparem. Kasano mga min? Nairwam. Takanayon mo nga ikan iti kwarta tunggal agawid tayo dito balay. Anya tura saan pare Lucas? Amang ano sapsapulan na kanyan ti Marites. Ay nawaw. Okay lang, ta nagpakadaken ko ana pare tunay. Saan ka pa'y nga ron nga agawid? Ay, kuha paray. Ano, anda pa yung urayam? Ada ko makahit ko nga ibaga paray. Iso nga, inuray ko ang nagawid agiti bisita yo. Awatom dito yung kwarta. Amok nga iso ti urayam. Ah, hey, agyaman na ka paray. Ano sampay lang ito isang aribo pare? Pagbalinam ko mga 2,000 paray. Tapno da igatan ko iti masapsapol ka. Anya? Ay nawaw. Italang man na di mawataken ka paray. Tatnawan may pagpagam. Ngayon na kon. Agang pangasim tagawid kan, pare. Naimbag laangan tanagawid ang tigayim mo, Tony Lakay. Makaturog mo't laangan da tao. Huwag nga ron. Manungay tintad mo kan kwa na. 2,000. Tayo gatang nakano iti masapsapol na. Ay nawaw. Naglaingan? Hay, nairuam ngamin akanayon mo nga ikan iti kwarta. Iso akas na. Tayo tangarod kat. Pangalagsabat kami. Kahit saan nga agawid no Jack ikan iti kwarta. Lakayan, ngam day ta isi mani ti kayat na. No itotal mo amin dagiti intad mo kan kwa na. Dakkel matan ato ni. Dagiti tultulong yun samatan ti source of income na. Bayan bakit? Enton maminsan kat Jackon ikan. Ay narumbang laang lakay. Tapno saan nga agruam. Kan tapno sursuruan na mo't ti agdiskarte para iti bagina. Narigat no adda kayo akanayon at tumultulong kan kwa na. Naimbag man, tanalagip mo pa ilang tinagawid, Lucas. Alas 11 iti rabi ay. Bunata nagdeskartiyak pa mo iti kwarta na na. Anya? Kano ini kanak adagos ni pare tunay. Di nagawid ak kuman. Di na mo inik ka nadagos. Ay nawaw, di mawat kamanan iti kwarta iti gayim mo. Kano nagdag kwarta ti kumparik na na. Sa may isa, isumot tinang tide. Uray no adu ti kwarta na, inrigatan na mo dayjay. Awan ti isimani ita panawain. Isu amabalin ka ding aggaget kamot, Lucas. Oh, jaket mabambanog. Umanayin kanya kamang mga anak 3 times a day. Nya ah. Ay, awan ti amok no kasta ti kapanunutam, Lucas.
Si kamat ti masalaw ko iti dalan, pare Lucas. Kan, adda pa'y arak nga imot mo. Ay, kwa Marigina. Dayta ka di tinangigatangam iti kwarta nga inted ti asawa kan ka. ay, nawaw. Ay, saan ba't maray? Imbaundak lang agumatang dagiti gagayam ka. Amom, pare Lucas. Saan anasaya at ti agul-ulbod? Apay, anya pagkungkunam kanya kaya mo, Marigina. Sadot ka lang arudan, ulbod ka pa'y. Anya? Amok arak tinangigatangam iti kwarta nga inted ni Tony kan ka. Nay, nagsasawa ka, Mari ka. Wagas Nukas tangad da ited da kwarta kan ka, pare Lucas. Usaram ket di kuma iti nasayaat. Nay, awa mo naluto ang makan nanang. Ay nawaw, awanan ti maisaang, Lucas. Sapay mabisina kon. Ala maturog kalatan nga agpapatnag. Wino saan, mapankamanan iti ayan dagiti gagayam mo. Apay, di kayo mabalin ng umutang. Asino ti mayat nga agpautang king ka, kat awang mo ti trabaho. Awan ti pangalaam iti pagbayad mo. Ni Rio ngay. Ang mga nood dapay mo basit abagas na. Di ka kadi mabayin iti kaanakam. Si kapay laang ti dumawdawat king kuana. Magpanak itayan da Rio. Sigurado nga da naluto ang makan iti balay da. Awan ni Riyaw, nagpaili iti agsapa. Ada kanu ti trabaho na. Ay, mapanak itayan da pari tunay. Wait, mapanak ta saan da pa yan nagsubli di Manila. Anya ti umay mo, ibaga pare Lucas. Ang mga numabalin ti dumawat iti tulong paray. Manan! Kaano lang din kang kay ti kwarta? Ure basit lang. Naibos ti bagas may. Awanan maisaang may. Pasensya ka, kay mawan maitad ko kan ka. Pinagbayad ko iti utang ko, ti kakaiso na kwarta. Bueno, bagas ti dawato ko na paray. Uray, 2 salop lang. Pasensya ka Lucas nga mawan ti maitad ko atulong. Ni, apay tulok mo ang mabisinan ti kumparay. Among pare, saan ko a responsibilidad ti tumulong kon ka? Kasla saan tabang agkumpare no, kasta pare tunay. Responsibilidad mo atulungan ti bagim. No di mo kaya ti agbisin, agagat ka. Sana nasaya at itulong ti sabali tinamnamaan. Anya ti umay mo ibagana na Marites. Umay ko masalod-soday, no imay ni Lucas nga anak ko dito balayaw, Gina. Ti kuna na nga main, kat umay dumawat iti tulong iti gayem na. Juan, imay nga agpayso ng pimanaw matlaadagos, nana. Kalpasan ti panagsarita dakin ni Tony. No kasta, sa dino ngayon ti ayan na. Saan ka di pa nagawid, nana? Awam mo nga raw, itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo makita. Ay sus, ang mga nun natalimu daw di tadalan, gapo iti bisin na. Ay, mabiit lang, nana. Kasaritak ti asawak. Iti kasta, matulungan na kayo amang sapul iti anak yo. Lakay, busy ka din. Apay, bakit? Adda ni Nana Marites di tasalas. Sapsapulan na ni Lucas. Ano wow? Kat may tayo pa apimanaw di pare Lucas. Wen, ngam ko na namat asaan ka no pa anagawid. Ha? Ang mga antid din na natalimu daw di tadalan. Sabi nga sila mabisbisin tila nga na itay. Kastamot lang ang tikunak, lakay. Ang mga no saan pa'y anangal daw day jay. Ay, no kasta. Tulungan ta ni Nana Marites sa mga sapol ka ni pare Lucas. Usaran tayong tilugan. Tapno nabibiti pa ng sapol tayo. Langit ka din tayan ko. Ay, nasaya at mo, tanakariing kan, Lucas. Nanang, Adda ka dito ospital. ospital. Anya teraramidak dito aya. Natalimu daw ka ngamin iti dalan. Naimbaglangan taada ti kumparim at timulong anang sapul king ka. Ha? Kasano langan no saan da ka nakita dagaws. Ang mga nunatay kan, Lucas. Anya? Ay, Pagadalam day taan na pasamak, tainton maminsan. Agagat ka, tapno saan kang agbisain. Saan aga po taada ti gagayem mau, anaayat at tumulong king ka,
ket agsadot-sadot ka metal. Kapita pa ya, pare Lucas. Agyaman nak pare tunay. Ay, ununan ka na. Noy may katapno dumawat iti tulong. Amon may tad ko. Ay saan pare? Sa anak nga imay tapno dumawat iti tulong. Imayak tapno agyamanak. Agyamanak ti panangitarayo kanyak iti ospital. Ken binayadan nyo ba yung tibil ko? Sana libre tayo dyan, pare ah. Bayadan mo't lang tayo dyan kada kami. Narigat mo ka na yung tilibre. Ay, uwan pare. Di kagdanag. Indulin ko dagiti resibo a binayadan nyo. Iti kasta amok no mano ti bayadak. Ken amang ano kasapulan nyo ti trabahador iti negosyo nyo pare. No, kasta, mayat ka agbalin na trabahador ko, pare. Una, uray niya trabaho. Tinapadag kanyak itakot ada panggedak. Narigat no, mangnamnamak lang itadyo at tulong kanyak. Ay nawaw! Di ka mang namnama iti sabali, agsalukak ka para iti bukod mo abagi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, ti asawam ti agtuk-tuk-tuk, Andrea. Apay adi mulok tan tiri daw. Ay nawaw, baybay anyo tatang, tapadasan na ti maturog itirwar. Agruam day tao. Amo ka mangmangig na kandriya! Ang bilang ak iti talaw, no di mo luktan, agawid ak iti ni nana. Isa! Dua! Talaw! Nay, makaungitin. Ay nabay anyo tatang, makapauman ti kastang aramidan na. Marabyan nga agawid, inton agawid, nabarbar na. Talaga, di mo kaya taluktan ah. Agawid ak iti nana. Di naktusal-salud-sudan. Mapayat, jak nagawid. Tadi mo matluktan tiri daw. Ah! Unay. Anya ti aramidem dito'y balay, katrabi infidel anak ko. Sapay nabarbartag ka. Dito ya ka maturog na na. Iti anya agapaw. Ang mga nuur-urayan na ka ti asawam. Wano, adda ka di sa anyo ang nagkinaawatan. Adda ka di manen kalukwan ngay naramid mo, ah. Di na ngamin luktan tiri daw. Asino nga minti ng ibaga amarabyan ka. Anyat orasan. Nasaba ba? Ay nawaw. Anya nasapa mo't nga ibagbagam si ka Fidel. Kat no alas 11 itirabi ay. Isulat! Alas 11 pa lang. Isa nasaba ba? Ay unay kan ay anak ko. Di ka di mabain iti katugangam iti kastangar aramidam. Ay na! Lalaki ti katugangan. Sigurado ang maawatan nak, nanang. Anya.
Siguro, ti asawa man ng ti tataulan dagiti aso mi di rabi Mari Andrea. Ay nawaw, nakunampay Mari Maylin. Una yan, day tang asawa, Mari. Talaga sakit ti ulo day ta Fidel, Mari. Dila agbain man iti kastang aramidan na. Kanayon laangan amarabyan. Inton sumangpat na barbartak. Tidakas na makadisturbo iti kaaruba. Hay na, pudno launay, Maray. Amom kaday, anapuya tak idi rabi gapo iti taul ti aso may. Ay, iso nga rod amabainak kadagiti kaaruba, Mare. Agasum man nga min day ta alas 11 iti rabi panagawid na, Maray. Amang ano adamat ti kasinsinnarak na. Nangagkukat nga adati kasarsarita na. Anya ti ko na, Mari Maylin. Asino ti kasarsarita ti asawa? Ay na, lawan kaun. Diyak ko maibaga iti kumarek. Ngam na ilaw anak mo tan. Apay adi ka sumungbat, Mari Maylin. Ay, kwa, Maray. Diyak amon no pudno ti atap ko. Ngam idi na minsan anak pasintruak. Nangagko nga adati sa bali akasarsarita ni Pari Fidel iti silpon na. No sa anak nga nagkamalay, Joy tinagan na, Maray. No kasta. At dagayam man ng textmate na, Mare. Nasaya at mat tanagawid kan, Fidel. Pasensya ka, no, italang agawid ak. Bakit? Buludak man ta cellphone mo. Ha? Anan mo? Ay nawaw, basta adda pangusara. Ay, kwa, lubat. Madamdaman ton. Itad mo ka diwon, no? Ay, nawaw. Ipabulod ko kan ka. Nga maagure ka ta, i-charge ko B8. Buti nga rudan, tasyak ti mangi charge. Ay nawaw. Ay, saan? Syaklatan. Agpudno ka man kanyak, Fidel. Adda ka di limlimad mo, ah? Naa. Awan. Anya ko mga iti ilimod ko, mate. No kasta nga rod, itad mo kanyak ti cellphone mo. Unay kan, Fidel. Apay aya. Asino to'y nakasave iti contacts mo, ha? Ha? Ay, sus, nakita na pa ilang, mate. Asino to'y smart load ang nakasave iti contacts mo, kuna? Ay, kwa, ni... Oh, Kwa. apay anak kabaybayag ka sumungbat. Di mo ka di-expectaran ang makita, ha? Ah, si Kaki Dimut. Di ko na ita. Ni Manang Esther. Di bakit nga akin ko kay titirsi na dya paradaan? Saan asyak ti ululbudam si ka, Fidel? Takabisadok ti numero dagiti store owners dito lugar tayo. Saan ada ito'y ti numero ni Manang Esteranya? Ay, kwa, jay... Ay, ang mga no, barbaro tisim na. Ay, nawaw. Ibagam tipod no kanya kuno dadaulak da ito'y cellphone. Ha? Ay, kwa, bakit? Ni kwa data? Ni Joy? Asino, Ajoy? Ay, close friend ko mo ita. Ng friend only. Aging ganala iti-text. Bakit? Nay, apay mbait ngayon ruwar mo dagita gamit ti asawa. Mandriya anak kao. Talaga apapanawag da ita, Fidel, tatang. Ha? Ay, nawaw. Apay apo panawam. Saan lang ang mamartak ti asawak? Babaero pa'y? Agasam, tadapay kanumat ti close friend na. Ay, nawaw. Ay, di kang dadaraso daw sa iti desisyon mo, anak. Ang mga noo maala pa itinasaya at asaritaan da ita. Ay natatang, saanin ang maala da ito'y itinasaya at asaritaan. Mangibabain da ita, Fidel. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti kaaruba iti kastangay naramid na. Anyat kahit mo asawan. Ang mga no panunutan da, alumuslos siya nga kon, iso akanayon nga agbartek ti asawak. Wano saan, losya nga kon, iso ang nagsapol iti sabali ni Fidel. Anya? Ha, uray kastuyak laang, at damot maipanakil ko, tatang. Ay, makamukay nga ruda namang sulbar iti parikot yaw. Diya kaya ti makibiyang, ta mga no dumakil pa iti problema yung agasawa. Ay na, Mari Maylin, masurunak iti asawak. Close friend na kanumagayam day Ajoy. Anya? Day tatipod no, Mare. Kateks na laang kanong ngamjak mamati. Amok a more than friends da. Una yan ni Pare Fidel. Nupay kasta, ipadas mo akasarita, Maray.
ang mga no adapay ti pagbaliwan na. Ay, nawaw. Awanlat amukon, Mare Maylin. Ken may sa, manu atawan matan anagan anusak. Saan mat amabalin atong palbiag nga anusak ti asawak, Mare. Wen makit di Pasensyan ti asawak. Ngam sa anak akas kadagiti daduma a babae nga agan anus iti mamartak kan babaero nga asawa na. Jak kayat ti may stress, Mare. Ad da abo maketak no kwa. Wen makit di narigat nga agpayso ti kasta maray. Nasaysaya atan no agsina kayo pay laeng, tapno makapagpanunot kayo anaimbag maray. Nay, anya dagita na isa ko nga inyawid mo, Fidel, anak ko. Gamit po na lang. Ay, nawaw. Di mo ibaga pinapanaw na ka ti asawa, manak ka. Ninanang met. Saan met Saan nakapinapanaw? No saan naka pinapanaw? Apay nga raw, dakla at anagawid ka dito'y balay. Ay, kwa. Ay, siyak, tinagdesisyon na pumanaw. Anya? Ay, kasano mga amin? Kanayon na matapagsasawan ti asawak. God's will siguro da ito yun Inli sinak ti Diyos iti mabalin na pakaisagmakak. Kaslan tumarmalay tingiwat ni bakit. Ang mga iso iti pakaalak iti sakit ko. Sardangan nakman si ka, Fidel. Ha? Di mo amaw ti lablabidam. Anya God's will mo't nga ipagpagam. Iraman mo pa'y laang mo't ti Diyos iti kalukwam. Anyang aminan ti gagarayo, nanang? Mas daawak laang aminan ako. No apa nagawid ti asawam iti balay. Anya ti imbaga na kada kayo ayan, nanang? Kasla ka nung amin armalay tingiwat mo. Iso ang nagdesisyon nga agawid iti balay. Hay, inulbudan na kayo manen ti anak yun, nanang. Kinapudno na, siyak tinang papanaw ken kwa na, nanang. Anya, kastoy nga amin, nanang. Kanayon amarabyan nga agawid. Inton sumangpat na barbartak. Saan laaday ta? Addapay sa bali a babae akatetex na nanang. Close friend na kanukit. Anya, nukasta. Basol na matgayam. Ay naglukon day ta, Fidel. Taibaga na pay laeng a God's will tinapasamak. Anya, naibaga ni Fidel ti kasta, nanang. Wan nga raw danakaw. Usaran na payla ang tinagan ti Diyos iti kalukwan na. Ay, pasensya kayo, nanang. Kaya't ko laang nga ikan iti pagnakman na ti asawak. Iso akas ta tinaaramid ko. Okay laang, Andrea. Nasaya at kit di at ikasta nga inaramid mo. Barang makaamiris ti anak ko. Kantap no agbuteng metlaeng agaramid iti kalukwan, no ammo na anaturod ka nga asawa na. Tay, imay ka, mait. Rosita, balayan. Ay wan, Carlos Abalayan. Imay ko lang kinasarita ti manugang ko. Ay, jak madam mo kadagita nga gasawa. Nagadaw ti di da pagkinkinabatan. Ang bilibak met iti anak mo, tauray nangiwat anak kao. Kadi na magkabkabilan. Wan takabuteng na ti anak mo, Abalayan. Kan maysa, basol metlaeng ti anak ko. No apay anak kapungtot ti asawa na kenkwana. Ay, maragsakan ta, saan ka konsinti daw rabalayan. Ay talaga kasta, Abalayan. No asino ti kammalay, iso ti mamagbagaan. Narigat matlaang tagbalin akon sintidor, kan man nakibiyang iti apadag iti anak tayo. Dumakkel ti ulo da, kan amangan no adda maisawang tayo, wano maaramidan tayo, kat ad-addapay adumakkel ti isyo. Pudno launay tanak ko na mabalayan. Umayak man gumatang, Auntie Tarsing! Awan ni Auntie Tarseng, Fidel. Nay, sika magamtag banbantay, Mare Maylen. Wen, siyak ti tinangdanan na. Wen gayam, kumusta kayon iti kumarek? Di ka pa nagsarsarita, Maray.
Si kantumo ngamin pare. Nagadu ako lukwam. Ay nawaw. Narigat mo't no pilitan mi payla nga ornusan ti gulo itinagbaetan may. God's will da ito yun, Marimay Line. Anya agad swilmut nga ibagbagam. God's will. As in, plano ti Diyos. Anya? Tapabasulam payla ang mat ti Diyos pare. Ay, nalawag mo't akarma ti mapaspasamak kang kaita pare. Bunga daytan ti kalukwam. Nagkapuan niya, nanang. Nagkapuak itayan da abalayan, Carlos. Napan ko kinasarita ti manugang ka. Ay nawaw. Apay napan kay payla ijay, mate. Apay ko maasaan. Mabuteng ka ka di amaamuak nga inulbutan nak. Fidel. Ay na, kas nakunak kada kayo. God's will da ito yun. Anya nga iti maramidak, mate. No kasto iti plano ti Diyos para iti relasyon may kini Andrea. Ay agsardeng ka man si ka, Fidel. Basol day tang ibagbagam. Anya agad swil nga ibagbagam at. Ti bagam kit day. Adu ngamin ti kalukwam. Iso napasamak ti kasta. Ay na, nagsingputak tupay. Jak kabkabilan ti asawak. Wan, saan mo akabkabilan ti asawam? Ngam saksak tammat tirik na anak ka. Maawatak ni Andrea. Makapa-stress man mo ti mamartag nga asawa. Aglalo pa'y numakitetext mate ka iti sa balay. Anya? Ay na, pangaasim man, Fidel. Sarda nga munday ta God's will nga ibagbagam. Tasaan God's will ti kasta mapaspasamak. Resulta day ta dagiti kalukwam. Talaga kadingawan ti planom ang makisarita iti asawam si ka Fidel. Awan ti planom nga agkid daw iti pamakawan na. Kwa, panunutak pa'y Na, apay kumapay laang apanunutam. Saan mo't ada kayo ti agsakit ti lapayag na? No agsao-sao tinangiwat nga asawak? Ay na anak ko, awan tinangiwat amisis no nasingpet ti mister. Kasano nga rod no God's will gaya manday toy. Sayang lati oras ko. No di naktumot lang ikan iti second chance ti asawak. Be, unay kayo? Magsipat kayo bay. Mamin ano ka di nga ibagakken ka asardengam ti mangibagbaga iti God's will. Unay ko? Naglawag asika ti adda kalukwan na iso ano siyak ti sika. Demon o saran tinagan ti Diyos. Tapno maibagam ahos tula ang tinaaramid, tanalawag met akilo. Makakatawa ak man iti asawa, Mari Andrea. Ni, apay ka di, Mari Maylin. Adda ka di manin kalukwan nga inaramid na. Awan mo't, ngam nadakamat na agad swil kano, ti kasta mapaspasamak kada kayo ita. God's will, tapno mailiklik kano iti mabalin apakay sagmakan na, Maray. Anya, naibagan ni Fidel dayta, Mari. Won, Maray. Ay, talaga nga agar aramid dayta a tao. Naimbaglangan tanaturod ka amang sungsungbat kinkwa na, Maray. Narigat mat ngamin no agul uli magtayulatan, Mari. Mabit lang, Maray. Nisamot pari pidil ti agturong iti ayan nyo. Ay, nawaw. Anya nga tamanan ti ibaga dayta a tao. Ay, tinasayat, Maray. Agawid kan. Sigurado asika ti gagara na. Kaslasabong pa'y ti imot na. Agistorya kan to kanyak no kwa, Maray. Sabong para kan ka, bakit? Ay, nawaw. Sa anak mat adimawat iti sabong, Fidel. Pakawanan na ka din, bakit? Kasano nga rod apakawanen ka. Kat mapan mo kanumat ibagbaga agad swil tinapasamak. God's will, tapno mailisi ka iti pakaisagmakam. Naimbag kumamit no imbagam God's will, tapno agnakam ka. Ngam saan mat nga rod? Panagkunam ka di? Kat husto ti kasjay nga aramidam, Kun kunak lang da dya, bakit? Aklo nagkakamalik. Iso asuray. Bunga ti dakas nga aramid ko, tikas tayo mapaspasamak kada ta, bakit? Naimbag mat na nakaamiris kan. Uwan, bakit? Jack kahit ngagsina ta. Jack na erwam. No ikan iti may sapay agundaway.
Ikarik ngagsingsing putakon. Rumbang lang, Fidel. Maminsan pa'y nga agaramid ka iti kalukwan. Di mo namnamaan nga awaten ka pa'y nga agsubli dito'y balay. Nalawag ka di, ha? Uwan, bakit? Nalawag. Agyaman na ka, bakit? Ay, nawaw! No sika tinakabasol, agpakumbaba ka. Amirisam dagiti nagbidutam, katliklikam ti agaramid iti may kaniwas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, ungan, bakit? Inawis mo ka din dagiti kukumarem into no may alawas. Awisam ida nga umay maki-birthday. Nagawis akon lakay, ngamjak pinaawis ida amin. Awisam amin ako kumarem, tawisak mo't dagiti gagayem ko. Wen lakay, Naragragsak no adu tayo. Iso nga, awisam amin nakaaruba. ragsakan tayo ti umuna a birthday ti anak ta. Pangaasim friend, umay ka nga umay no birthday di anak may. Ay na, when friend. Don't worry kung nakman. Isiguradom ang mga no adaman ng lakad mo. Awan! Anya kalaki din. Danag mon. Agyaman no kasta. Saan a kompleto ti birthday di anak ko no awang ka? Ha? Sika ti ragsak tunggal ada pasken. Ay, wow! Nakakataba naman ang puso. Katwan mat. No ada pasken kat awan ka. Ay na, nagburing. Iso apangasim. Umay ka nga umay. Gumura aklakit dikin ka. No saan ka ama ka umay. Apay ngay, inawis na ka ni Kumari Rita. Ngam siyak saan? Amangan! Nung saan pa yanapan ijibalayo? Wano na ira na nga awan ka idinapan. Nga ta? Nasayaat no kas na. Ngam no inranta na adinak awisan. Ay, gumura ka talaga. Ay! Si kakit di mat. Aday ta ka ba nan? Payman, agin lalabas ak ijabalayda. No makita na, kat dinak pay awisan. Ay, amukon. Anya? Gumura ka talaga no kasta. Inawis na ka, ngam siya, saan? Ha? Day, takit din. Ni, apay ngay. Inayadak lang arudan ti magmag na dito sangwanan ti balayda. Didak pala makita mo. Ay, kumaray! Nasaya ata nakita ka. Oh, mare, apay. Napanak ngamin idinaminsan nga aldaw iti balayo. Ngam na iranamot nga awan ka. Ah, kasta ka di mare. Anya ko mati umay mo ibaga. Awisan ka kung mga umay inton biyernes. Birthday ti anak may. Ah, kasta ka de. Ay katwan amare. Sure, umayak nga umay. Palanit ko naman. Agyaman ak mare. Umay kanto nga rod Tapno ada kaduak nga agluto kan mangisagana kadagiti masapsapol. Hun mare, kat agyaman akmat iti panangawis mo kanya.
Umay kay nga umay tata. Ay, kadwa na. Ayawan mo't papanan may tinay tangal daw. Isungaw may kamay. Agyaman ak unay tata. Ayawan na niya man nalitaw. Agyaman akmat iti panangawis mo kada kamay. Awanan nyaman na tata. Kain awisan nyo adag iti apo ko yaw. Iti kasta, naragragsak, taad adu tayaw. Diyos mio, Marimar! Oh, api-api na dakkel mo day tamatam ako mintaan niya. Sika talaga. Numay papanlangit ti kasi apaspas ken. Sika ti numero uno akadakkelan ti eco bag na. Anya? Nangantay lang aruden. Angam, oy, nangyawid ka pa'y laeng. Ay, naing bag kumamit, ano ba sitlaeng? Angam, ay, ano ba yan? Aglop-lopyas ti eco bag mo iti makahan ang binalkot mo. Nagadumot ka nga imbagam si kabakla. No kayat mo, ingkamot mangibalkot. Apay ngamin ati binalkot ko amakan ti pagdudukotam. Ha? No awan tinasayat nga ibagam. Aguli magkamanlatan. Amin matlaangan pakibiyangam. Hay, marurudak. Anya? Ay, una yun niin siyang idipaskan ijay ayan darita. Ha? Dila nagbayan ang nagibalkot iti ado amakan. Ayun nga ron. Di na mo ti agbain. Adaya nga min bain day jay kat awan. Ay, sakit ti mababain Tani, ada bisita da. Wan nga raw. Kit-kitaan da niin siya nga agibalbalkot iti makan. Nga uray ado pa'y ti saan analpas anangan. Mangibabay na talaga day ta babae. Iso day ti tao, asan anasken nga awisen no adapasken. Mangibabain. Awang mo ti maibagbagak kini mariin siyang kumare. Ha? Ayos lang nga uray mangyawid iti makan no kasjay nga adapasken. Isu na laeng, tatijak magustuhan, uray makitkita na nga adupay ti saan anangan. Hala, addan ta nagdadakkel nga ikubag na. Ay, day tang ron. Iso ako na amang ibabain. Ken may sa ajak kayat, among kading aging gaita, may salawasan tinapalabas manipod ili nagpapasken kami. Ngem di na pa insubsubli dagiti tupperware ang nagkargaan na iti makmakan. Anya? Uwan maray, at dapat tipinggan mi nga inyawid na. Nakuna na nga isubli na, ngem awan mo. Ay, una yan nga ugali day ta. Nakipangan lang arudan, nangyawid pa'y, di na pa'y among agisubli ti pinggan, wano anya pa'y di tangay nyawid na. Uwan nga rud sapay nginginaan dagi at tupperware ko. Nangro na jay pinggan ko. Awan manentay may sa dusina aginatang kun. Nakisayan manan ta di namat amuti agisubli. Ay na, saan lang ada kayo tinagaramidan na day nga insyang iti kastarita. Ha? Uray di balay, mano apinggan kas kada tupperware tinyawawid na. Ngem pulos nga wan insubli na. Anya? Nagalas tiya ramid na. Uray ni bakit kaw. Nakunanay di akas taon ay tibain na kadagiti bisita. Gaputado pa'y ti sana nangan. Ngimanda ditan nga gibalbalkot iti yawid na. Ugali nan samot tan di kasjay tata. Siguro Ngimday di ti rumbang apalpaliwan na. Takababain. Uwan nga rud tata. Isong ano at dapaskin ije balay. Ha? Saan mi nga wawisain? Saan akin na imot? Ang mangibabain mo't. Di na pa mo tiyagi subli iti usarayaw awid na. Isu nga inton kasangay ko. Jakon awisan. Pasensyalatan Jak magustuhan at talaga ti ugali na. Mura siyak. Umadanin ti kasangay di apo ko may nga anak ni Lusing. Di minto awisay. Isumot lagayam nga idi nagpapaskandala kay Tinaw. Saan da nga inawis nin siyang? Wo na. Takas jay mo't lang ti naramid na ijay. Di la agbain mo. Awan na talaga ti babain day chay. Na ito lang na antikas jay nga ramid na. Isu ajakon kayat nga awisan manan inton kasangay ko. Ang mga numangyawid manan iti pinggan kas kadaan niya dita. Sapay di na amo ti mangisubli.
Ay, katuan Uray saan mo nga awisan. Iti kasta makadlaw. Mapanunot na asaan anasaya at kararamidan na. Wan nana, saanan at talaga? Wan gayam anya. Kasangay gayam ni Kumari Rita inton bigat. Wen! Imbaga na kanyang idinaminsan pa'y Ay nawaw, pasken manen. Hay! Apay nga ta. Oh, anyang apay nga ta? Manon adara sa alimabasak ije balayda. Imposible no sa andak nakita. Ha? Apay nga ta adi inawis ni Kumare. Ay, madin sakit dia. Gumura ak no bilang laang. Anya? Awan mati amok anak kabasulakan kwa na tapno dinak awisan. Apay nga ta. Ay, tapno masungbatan day ta sa ludsud mo. Apay no sikan amis mo ti dumanon iti balayda. Isu ti sa ludsudem. Saan mat siguro? Urayak latan. Sigurado nga umay day jay numalam. Imposible asanak nga awisan day jay. Apay nga ayan siyang. Saan kamot nga imay idikalman ijay ayan darita? Ay, nana, saan? Jak napan, gaputa dinak mat inawis. Nagsakit nga rod tinakam ko. Naimbag kada kayong ata napan kayo amin. Siyak sa laang tinagmalmalam ang nagkulkulong idikalman. Amangan ket di mat, no adati saan ang nagustuhan kan kanirita. Iso adi na kainawais. Anya kumangay nana? Katawan mo ti amok anak kabasulak kan kwa na? Panagkunam lang siguro. Nana, iso ada magam ni Rita. Amangan no ada di na nagustuhan kan ka. Anya? Nasayata, nasabat ka bakla. Ay, apay tata. Umay ka ito, di pala inton bigat. Ha? Ay, kadwa na. Anya ti pasken nyo, ha? Kasangay di apok nga anak ni Lusing. Umay ka nga umay. Awisem to dagiti kakabsamaw. Tamangal daw tayo ijayan. Ay, sige. Agyaman iti panangawis yung kada kami, tata. Ni, apay nga ingat Da kayo matlatan ti awisan dagiti agpapaskan. Ay, Apay nga ingat kwa. Idi kasangay ni Kumari Rita, siyakla ang ti di na inawis kada tayo. Sa ita, di nakmat inawis dahil alakay. Kwa, jak mo akin ka? No, apa edi da ka awisin? Apay nga tayo. Anya nga ta tinakabasulak kadakwada. Nagmadima ngamin, no basta latan mapanak adidak inawis. Naimbag man mo? Ha? Ay napanagkunak, ada siguro na aramid mo, adi da nagustuhan, iso adi ka awisin. Ah, apay anak ko nam data. Di ka man agsasao iti kasta si kabakla. Ammom aya. Amok Ako pa? Ay, sumardeng ka man. Nagsakit lang arudan tinakam ko. Gapo iti sa anda panangawis kanyak. Sa ita, kastakit din ti bagbagam. Ay, dita ka man langan. Anya, kastamot lang timbagan ni baklakan ka. Wala na, kunamlano ammo na ti mapaspasamak, takas jay ti imbaga na kanyak. Awan tupay ti bagbaga ni Kumari Rita kanyak. Ngam isukit din ti mangibagbaga, nga adda kanudida na gustuhan nga inaramid ko. Amangan mat no pudno, tinakunaan akan ka. May saka matabakit. Amam nga raod, ammo ka. Ngam diyak kaya tiyagsaw. Amangan no siyak tiguram. Nasaysaya at no ni Rita mismo ti mangibagakan ka. Iti kasta, awan may bagbagam kanya. Anya. Imayak kumare, takayat ko lang asaludsudan kan ka, no apay adinak matan aw-awisan, no kasding adapas kanyaw. Ha? Saludsudat laang,
Tanako na ngamin ni bakla, nga amangan kanuno adda di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ay, pudno day tamaray. Adda talaga ti Jack kayat nga ugalim no adda pasken. Iso asaan kan nga inawaawis. Ha? Jack ngamin kayat ti ugalim. Nga uray adupay ti saan anangan. Wenno madama pay ti panangan. Adda katan a madama ti panagbalkot mo iti yawid mo. Mare. Tapno ammom ngamin anya maray. Nakababain launay. Nang runa kadagiti bisita. Ha? Saan mat adakas ti agbalkot iti makan, mare? Isu na laeng, taiyuray tayo kumamot nga makapangan amin a tao, sakbay amang ibalkot. Ah? Ay, kuha. Kanti may sa ajak kayat, di mo amo ti mangisubli iti pinggan, kas kada tupperware a nagkarga am iti makan. Unay kan, masapul ka di pa'y ama ipalagip. Pasensyakan ko, Mare. Kunaklakit din no dimon sa pulan dayjay. Nagpintas ngamin. Magustuak ti design na. Anya? Ay, bakit? Apay ngay. Diniritsong mutan ni kumari mitay. Wun alakay, tapno amirisen na asan anasaya at dayjeng aramiden na. Di na amo ti agbain nga oray nakasango dagiti bisita. Sa bagay kit di Husto lang dayjeng inaramid ko. Siyak mismo tinangibaga. Sigurado agumurakin ka dayjay. Ay, uray pay. Tinapatag kat na ibagak tiket ko nga ibaga. Iti kasta, no ada sa bali a mapanan to pakipaskenan, amunan. Ay, una yan ayan, insyang. Adakin ko no agsakit tinakam na iti imbagak. Tapag sayaatan na mo. O anya, mamati kan iti imbagak. Ha? Nagalas kami ti ugalim no maipapan iti paskan. Mangan ka lang aruden, agibalkot ka pay. Di mo pa'y amo ti agisubli ti pagkargaan. Anya? Anya nga ita? Amin mo tan ngagpapaskan dito ay ayan tayo. Di da ka kayat nga awisen, takas ta ti ugalim. Sumardeng ka man. Marengrengak iti bagbagam. Ay, day takot na pride ka. Imbis nga amirisam ti basol mo, kasta pala ti bagam. Ito, maruruda kun ni. Anya? Agbalbaliw kan. Iti kasta, adda mangawis kan ka. Ay, nawaw! Palpasan pa'y apakanan ti bisita, sakbay nga agibalkot iti makan. Iti kasta, awan ti pakasarsaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino man ang tagpupuor, Dionisio? Teka, ruba tayo bakit? Ay, naglukon day tatiling. Sana balay, maluman. Ay nawaw, no siyak ti agpuor, saan ko nga ipaangot kadakwada? Ay apo, tadumanon ti asok iti paraangan tayo. Sana balay. Itiror lang mat. Saan adi tayo unag bakit? Ti bagam keti, talaga nga awan respeto dagita akaaruba iti padada a tao. Na, Tunggal lang puor da, umay ti asok dito'y ayan tayo. Ingagara daman ako na akon.
Ay na, apay makontrol mo't ayan ni maritiling ti direksyon ti angin. Anya ngay ti amok, ang mga nuad da sakit tinakam na kanya. Iso akas tater aramidan na. Huston bakit? Day tamanen attitude mo ako nakon. Ay, rumuarak man. Mapanak gumatang iti pangrabyan ta. Di ka rumrumar. Bayam lang ti kaaruba tayo, no kaya't nadagpuor. Hoy, tiling! Ni, sika magayam kurdapya. Mabalin ka di nga isardeng mo pa ilaang ti agpuor. Ngamin, dumanon matan ti asok iti paraangan mi. Ha? Ay nawaw. Pasensya kan ako kurdapya. Kundi pasensya ka, nga madlaw mo't nga gagaram. Ay saan mo't kurdapya? Kita Di mo unay ti agungot. Sapay masikuk ka. Di ka madanagan ta isardeng ko pay laang ti agpuor tapno awan ti riray. Rumbeng laang, tano saan, ay talagang agapatak. Ay, unay ka mantayin, bakit? Ay, rimuarak latbi. Adda ka dito na makiap-apa. Ay nasa anak ang makiapa-apa niya, ibagbagak laang tipod no, Junisyo. Ay, di ka nagpalawag. Sumrag kakit din iti unag. Ay, maritileng. Pasensya ah. Okay laang pare Junisyo. Maawatak mo. Bugbog ko manen ti attitude akaruba tayo. Tilengan na kao. Apay ka now. Dumanon ka nung ngamin iti paraangan dati asok tatang. Anya! Para lang iti data, bugawan na kan. Kaya mabalin mo na makisarita na saya at Pasensyaan tayo latan tatang. Masikog ngamin jay tao. Kasta siguro talaga no masikog ti may sa tao. Sensitibo. ay nawaw. Uray di saan na masikog ka kastanan. Ita masikog ka ay na. 3 times matinti kinarti na. Uray simple labanag. Shh! Tangiwat mo tatang. Ang mga numangag na katkarkaro ang ma-stress. Talaga jak magustuhan ti ugali dahil jak kurdapya. Mahilig nga giskandalaw. Ay no daduma ang mga no kinabil dangatan. Bayan yun tatang. Nagrigat ti agsao. Ang mga nuda tayo pa'y ti mapadaksan. No sana si Mang pa ni Junisyo nga asawa na. Ang mga ano niya naramin na kang kananakaw. Itay pa'y ataol dagiti aso, Junisyo. Ay, nawaw. Basta talaga ah. Tado nga min ti aglabas at tao iti parangan. No apay ngamin ang nagtarakan da pa'y laang iti aso Sapay ataol. Adda ay amit asaw asaan nga agtaon. Ada no isuro da. Ay, nawaw. Mapan mo man kit di ibaga pasardengan dati aso da. Sa anak ang makaturog no kwa. Ne, saan ba't na napigsa? Anya saan? Nagpigsa. Kat no nagsakitan tilapayag ko. Ay, nawaw. Sa dinaw ti pangipanamiti sa bautiniti ba manok ngay malukong mau tilag. Padigwak man ti kaaruba tayo tatang. Anya! Ay nawaw. Uray no kas din kurda pi akaruba tayo. Padigwan tay latta ida tatang. Sana bali taado pa'y matinabati an native ang manok tayo. Wala, mga no din na awatan. Apay kumaasaan ka na imas matilutok tatang. Makamuka. Malaing ka. Ay, inyot aramidam dito'y balay, maritileng. Umay kayo kumapadigwan pare Junisyo. Ay, nawaw. Ay, kasta, munti kaya't kumaray. Ay na, nabayagan. Hindi na udi nagsida kami tinitib amanaw. Awatom nga roda na paray. Naimbaglaang adamot ti sidaan nyo kinikordapya. Ay, win! Paborito kay ni Cordapia ti sabaw tinitib amanaw, maray. Ay, sigurado. May sakaldero manan ngayon na po iti maibos. Nasaya at kit di tapno adamot ti pamigsana paray. Sa bagay Urayam ti malukong mo, Maria. Yalis ko bait. Saanan paray? Isubli yung tulaangan no kwa. Sana balay, taas idaglaang matibalay may. Ay na, nagimasantiin lutom ang native ang manok, Junisyo lakay. Ay, namsog ka di mo lang bakay. Wala lakay.
Asino nga itinanggatangam iti native a manok nga inlutam. Jak ginatang. Ken sana siya tinagluto bakit? Anya? Dayta tipod na bakit? Impadi ko ni Mari tiling dayta bakit? Anya? Anay ko. Bigla matasim makitichan ko, lakay. Ay na! Anay. Ay nawamay. Kano nagmet, iisam mo itay. Kung naman absog ka. Idi imbagak nga impadi ko ni Mari tiling. Ay na, ibaga man nasakit ti tiyan mo. Oho, unay kan? Kung amin, ang mga nodain na yun nasabido nga eh. Ay nawaw. Nodain na yun nasa bidong. Syakti mo na na hostel. Ngam kas makita mo, si bibiyag mo ida tao. Anya? Ante, adaman madlaw ko iti karo ba yung Ay nawaw. Anya dayta ang madlaw mo, biya ka anakan. kaslasan kayo mat-aklos, ante? Sipod imayak nagpa-share dito balay niyo. Diyak pa'y nakita nagsarita kayo. Saan a talaga biya? Apay ngay, ante. Dakdak kayo lang arudan, dagkakaro ba dito eh. Saan kayo pa'y aklos? Saan kami siguro nga agka-vibes ka anakan? Ah, Kinapudno na. Attitude namin ti Mrs. ni Dunisha, wakaroba, biya apaw. kasta ka di, lolo. Kahit no ka na yun nabukawan yan time. Basila garaw niyan ti matileng. No di na magustuhan ka agbukaw. Ay, kasta ka di, lolo. Ay na, saan man aday tati pagsaritaan tayo? Umay kayo kit din, tag merienda tayo. Itay pa yung aguro-uray ti tinapay aginatang ko. Ay, una yan day taka-aruba yun, ante tiling. Apa yan, biya ka anakan? Diyak mo, ante. Pinakan ko lang amat ni waiting aso yun. Kuskusilapan na kitin. Anya? Amangan mat no imahinasyon mo laeng. Wano amangan no wrong interpretation ka laeng ka anakan. Saan, ante? Nakita no kasano ako silapan nakitay. Ita, maawata kon. No apay asaan kayo aklos, ante tiling. Saan matgayam anasaya at ti ugali ti karo ba yo? Ah, Pudnon sa mo, tinaybaga ni Lolo Sator, idin na minsan nga daw, ante. kung kumpurmimot amad madlaw mo ka anakan. Di mulatan ikaskaso ni Cordapia. No da kami siguro ti kasta ti kaaroba na. Amangan na imakar kami, ante. Naimbag man kada kayo, tamaanusan nyo ti kasta nga ugali ti kaaroba yo. Asino ti mawag, Dionisio, lakay? Ninanang, agawit ka nun ni Manang Sisil. Anya kumaita no agawid. Di mo ibagang agawid ka mat. Saan la siya? Agawit ta adwa ah. Ay nawaw. Iti anya aga po nga agawid ak iti ayan nyo. Kat kagurgura dakmat dagiti dadakkel mo. Uray dagiti kakabsat mo. Ti ugalim, ti dida kayat bakit? Kat, kas di mo't laang ah. Kaya uray dagiti karuba tayo. Ingkakit apanahin, urawa mo makagapaw. Basol ko manan. Rugya mong taging pakay, tagbiyahe tayong bigat. Sa anak nga agawid. Na, ay, apo. Agawid ka no kayat mo ti agawid. Basta siya, dito yakla ang balay. Kita ama, di ka manin mangyawid iti kabagyam dito'y balay. Agawid ka kaditi lugar yaw, Dunisha. Ay, uwan tata sa taor. Di asawam ngay. Sana sumurap. Di namit kayat ti makiaway, tata. Ha? Apay ka now? Kagurgura ngamin kano dagiti kakabagyak. Nga oray saan mo di na mo ngamin amaw, pamakuriktar. Talaga nga ron nga attitude ni bakit ko. Oray da kayo akaaruba may kapag pupudutan na. Danto siguro pagbaliwan na, Dunisha. Ay, unkam tata. Mabali na pakikit-kita yo pa'y lang ti asawak. Ay, awan pa ikaw na may papaniti na ita, Dunisha. Sa nabalay, tanda mo ni tilingan na ano sa makikakaaruba. Urekas de ti trato ti asawam kon kwa na. Day nga ron tata.
Ay, naimbaglakid din. Tanaanos ni Tiling nga anak yaw. Uray ka nayon nga apaan ti asawak. Iso ka nayon ti agpakpakumbaba. Ay, wen isumatin suro na di na dakadakwada, Junisyaw. Ay, sige nga ro tata, innakaon. Sa nabalay, talulangal daw ko dyan. Anya ti kunam tatang? Nagawid ni Junicio iti lugar da. Wen, talungal daw na kanwijay. Asino nga iti kadwa ni Kurdapya iti balay da? Awan na! Isulaan. Isu nga imbilin ni Junisyo kadatayaw. Ay nawaw. No apay mangamin asan anak iawid iti asawa na tatang. Sapay masiko. Iti ko na ni Junisyo kanyak. Kaya di nakano kayat ti sumurawt. Apay kanungay. Jamaw. Di na siguro kaalaan na iti kakabagyan nila kay na. At ti tumang naman. Ay nawaw. Adda ka din ni Auntie Bea. Awan ni Auntie Tiling. Nagpasentro. Kasta ka di. Anya nga minti masapol mo kini Auntie. Auntie Cordapia. Ay, di nakman awagan iti Auntie si ka Bea. Ay, anya ngay nga rod ti kayat yung iyawag ko kada kayo. Cordapia latta nga rod. Ay, nawaw. Anya nga minti masapol mo kini Auntie Tiling. No importante, mabalin mo't nga awagak. Sanang. Ni, pimanaw latan. Saan pa'y anag thank you. Auntie Tiling, imay na Auntie Cordapia itay. Apay kanaw. Jak mo Auntie. Di na matimbaga no anya. Basta sapsapulan na ka. Apay nga ta. Jak mo. Pimanaw mat adagos. Saan pa'y anag thank you kanyak. Basta pimanaw latan. Anya? Mapanyulangan kitaan iti ayan dante. Ang mga na importante ti bagana. Ay, una yan ti kastoy. Awan mat gaya man tilod ko. Kasano nga ta ang maawagak ni Dionisio. Ay, Lunes inton bigat. Follow up, check up ko. Asino nga iti kadwak nga agpa-check up. No saan ang masapa nga agawid ni Dionisio. Sapay awan mat ni Tiling di tabalay ta. Mare Kordapya! Mare! Ni, adagpukpuk ka. Kasla boses ni Tiling. Mare! Adaap! Umunag kalatan, Mare! Sapsapulan na kano itay. Ada ka diti masapul mo. Ah, ay, kwa, Mare Tiling. Salud-sudag ko no adda load mo. Kan lumabalin ti makiusar iti cellphone mo. Awagak ko man ni Dionisio. Aywan awan ti parikot iti dayta. Mabitla ang maray. Ay, jak mo't maawagan ti cellphone number na, Mare. Ipadas mo manen Cannot be reached, Mare. Ay nawaw. Ay, kasano pa itan? Nalipatak mo't ngayon bagakan ko na follow up, check up ko inton bigat. Anya nga ta, no syaklat tan timang kadwaking ka. No okay laang Ay, saanan, Mare? Nakababain mo't kan ka. Anya kumangay ti pagbain ng mare. Awan ti sabaling agtitinulong no di da tayo nga agkakaaruba, mare. Nakakandado mo ti balay may tatasator. Ang mga no amuyaw, no sa dino tinapanan ti asawak. Nagpasintro na kay hindi tilaing Junisyaw. Anya? No, gusto tinanggag ka follow up, check up ti asawam ita. Dandanin sa magpas ngayon. Ay, unag pa isaw. Inalipata ko na. Ay, naimbaglang tada ni Mari Tiling anos ti ugali na. Ewan nga raw. Biliba ka ni Tiling ta maanusan na ti ugali ti asawam. Ay, umunag ka pa nga rin tagkapita. Pangururayan tayo ti asawam. Kumusta nga tinapanan nyo ka ni Mari Tiling? Bakit? Nasaya at matlakay. Naimbaglaangan, tada ni Mari Tiling anangal alalay kanya.
Mare? Ita mampay nga awagam iti Mare ni Mare Tileng. Wen atag kumari kami, lakay. Ay nawaw. Uray ado dagiti nagsasakit abalikas ana isawsawang ko kenkwana. Ket nasaya at lata kanya. Kaya tasawon da ita, ado ti mangisaksakit kang kabakit. Tilang amin ugalim, ti di da magustuhan. Ay, wen nga rod lakay. No baliwam ti dakes nga ugalim, ket makibagay kay ti pada matao. Sigurado, manayunan ti gagayem maw. Ay nawaw! Sursurwam ti makibagay iti padam a tao. Kaarubam man wenno kabagyam. Iti kasta, kat naayat danto at tumulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, nakapilis ka matan Arturo, saan tapay mat anangan? Di ka pa mo nakaluto ngamin. Ay kat agluto akon di mo orayan. Saanin, mapana ko ni Jitalon. Tay pastor ko pa'y taynuang ta. Agawid na kadagos. Agkape-kape nga rod sakbay nga agrubat ka, tapno saan ka amabisinan. Nalpasan. Sigurado ka. Ay nawaw, nalpas itayon. Agrubuata kaon. Si kanti makamong aglutaw. Tapno adda kanak inton sumangpita. Ay, adda kaon. Nakaluto kan, bakit? Ay nawaw, nagbiit kan Arturo lakay. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ay ginanaka nga rodan, tamangan tamadamdama. Anyat inluto mamasida bakit? Nateng manen ta isumot ti adda. Basta da bugong na. Ayusin. Wun, napanak gimatang iti bugoong itay lakay. Agaw ka nga ro dun ha. Mabibisi na kaon. Mapanak gumatang iti masidananang. Ada ka di pagatang nyo? Adda ka di pa'y kwartam, Krisanto, anak ka. Ay nawaw. Kitno kahit itad lang ni tataambo iti tangdan ko. No kasta nga road, si kanti makaamaw. Gatangam no anya dagiti masapsapol dito'y balay, anak ka. Saan kayo nagpagatang iti para kada kayaw? Saanen, manulaang ti tangdan mo. No agpagatang akpailaang, amangan no awanin ti mabatay. Okay lang na nang. Makipurdiyak to manan na. Sa dino ay ati paggatangam. Ititirsina ni Nina. Tapno asidag nanang. Alaman nga rod anak ko, igatangan nak itigatas ko. Umayamang kumatang, Nina. Adeng. Anya tigatangam manong? Nay. Dahito itilistahan tigatangay, nay. Ay nawaw. Nan ano ka manong Krisanto? Kapitpitak ka mat. Sapay, kasla na pugsat ta chinilas mo manong. Ngaraw. At danto mo yung pastor daan wang idalam, may. Anya? Panagkunakit nuwang ni Manong Arturo dayjay. Kumamat. Ay nawaw. Apay mat nga itidalan nyo pa itinagpastoran day ta manong Arturo? Day taman ti dyan mo ading Nina.
Awan mo ruot ijay. Talaga nga datang tangsit na day ta manong Arturo ah. Bay amaw na day. Anyang iti maramidan may. Katalon damag ngamin ti dalam may. Ni, si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Crisanto. Sa dino tinagapom aya. Napanak lagi matang iti tirsina ni ading nina. Manang lilay. Ay nawaw, apay nga rod akapitpitak ka. Sapay napugsat ta chinelas mo. Ay, adda ngamin na ipastoran wang iti dalan may. Ah? Jak siguradaw. Ngayon panagkunakin wang yun sa dayjay manang. Ay sus, naglukon ngay ni Arturo. Ay, ayos lang manang. Maawatan may. Tadagayo mo ngamin ti dalan. Anusan min ati agsapol iti sabali apagnaan may. Tapno awan riray. Bayam, kasaritak to ni Arturo. Ha? No amo na kumamot adalan, akit di na kumamot din pagpasturan. Nay, naan-ano ka, Crisanto, anak ka. Napan ka laang gimatang, ngam kapitpitak kamutan. Ken, ay sos, napugsat pa'y ti chinilas mo. Adda ngamin na ipagod anwang iti dalan tayo nanang. Anya, Way, nuang damanong Artura kun manang lilay. ay una yan day tanga aramid da. Bayan nyo latan. Anyang iti maramidan tayo. Kadagada mapiman ti dalan tayo. Buwan mo't kit di maalag shower ka pa nga road. Budto yung tiginatang mo amasida, ta siya akong tiagluto, anak ka. Adto yan tigat-gatang mabugoong manang Lili. Agyaman nak, na ading ko. Wan gaya manang. Imay gimatang ni Manong Crisanto dito'y Teresena itay. Kat kapitpitak. Sapay napugsat ti chinelas na. Ay, wan nga road, nasabat ko matlaang di tadalan itay. Nuang yun samot tinaipagod iti dalan da manang Lili. Jak pa'y sigurado, ngam amangan no isune na. Una yan ni Manong Arturo. Ammo namat apagnaan, ngam isupay lang mat tinagpasturan na. Dahit nga road kat, talaga ama naging bubukod dahil nga Arturo. Hay na, kasaritam tulat ta manang nena. Nakakaasimat da Manong Crisanto kan nanabiring. Sa paijay lang ti shortcut adalan da. Unay kan Arturo lakay. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko lilay. Talaga ama naging bubukod ka. Ne, Nasabat ko ni Crisanto di tadalan itay. Kapitpitak, uray ti chinelas na, napugsat pa yan. kay basol ko nga rod. Anya kumatiamok iti dayta. Kat addak lang dito balay. No apay mat nga iti pagnaanda tinang ipagudam itinuang. Ay nawaw. Anyat parikot aya. Kat daga tayo mo't dayjay. Wen, dagata. Ngam saan mat anasaya at tikas tangar aramidem lakay. Ammom adalan dayjay. Ken maysa, awan tiruot ijay. Follow up, check up yung gayam inton. Biga na nang. Wen nga rod anak kaw. Adda ka di pa'y laeng tinuang da Arturo nga impastor da iti dalan tayaw. Adda pa'y nga rod. Kung ano awanan, taman nung aldaw mo tayo. Sa may sa, awan mo truot akanan na ijay. Kuma? Ay nawaw. Talaga nga datang tangsit da nga Arturo. Kasano pa'y itan? Sa dino nga iti pagnaan tayaw. Bayan tayo latan na nang. Narigat tagsasaaw. Ammo ka din nililay, tinaramid ti asawa na. Uy, nanang. Naibagak idi na minsan na nasabat ko. Ala, barang kasarita na ti asawa na anak ko. Awan mat nga min ti daduma mabalin a pagnaantayaw. Iti talon dalaeng mat ti shortcut. Dahil tangarot kahit nanang. Ay nawaw, apay anak kailad ka pa'y laeng dita si ka Arturo. Nabanuga ka nagtrabaho di talon. Apay, dakas ti agina na. Kat, awan ka diti planom amang yakar itinuang ta. Mano nga aldawon ana ipaguday jay iti dalan da Crisanto. Bayami jay ah. Na, talaga ama naging bubukod ka. Bagim laang ti pampanunutam.
kay, dagata mo day jay ah. Ay na Arturo, talaga ang maibusan ti pasensyakan ka. Apay, sa dino nga ro, ti pangipanak itinwang ta. Oh, Ay kat ipwestong kumamit iti saan adalan. Agpampanunot ka kadi. Iti pay lang pagnaanda Krisanto tinangiwaywayam. Pero huwisyo, lakay. Mairamraman tamat laang. si kamot. Kasano a perwisyo nga ay? Saan mo't nga ijay ti dalan ta? Oh, Ay nawaw, agpampanunot ka kadi. Numarga ay tiigid ti talon, wenno madadaal ti kabete. O di si kamot lang ti kakaasi amang isimpa. relax ka day. Sana margay day jay. Kino nagtibker ti kabiti na. No choice tananang. Ano san tapay latimag na dito italon daman ng lilya. Uban kayo, tapno di kayo mapitakan. Ay nawaw. Kasano no kamaten data tinuang da. Sapay iti sentro ti dalan ti nakaipagutan na. Tumaray ta ah. Ay nawaw, nadadaal pa'y gayam ti kabiti da. Ay, wala nga rin nanang. Jakmat na mo, nung nakita da nga taday ta. Tapay adita pa iyakar tinwang da. Karmada siguro da ita anak ko. Naglawa mo't ti mabalin na pagipasturan ni Manong Arturo. Itidalan pa'y lang mo't. Narigat mo't nga rin ti agriri ah, tanagada mo't nga rin. Di na amaw, kat isuntumot lang timang sagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Awanan ti nakakaasi amang isimpa iti kabiti a dinadaal tinuang da. No di ni Arturo matlaang ama naging bubukaw. Awanan ti ado asaw na lang. Uban kay Kidain. Tapno di tayo maladaw iti pa nagpa-check up yaw. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Biring? Follow up check up ko ijay ili ita balasang kaw. Aging gagayam ita, kat at dapay laang tinwang damanong Arturo ngayon pastor na itidalan nyo, Auntie. At dapay lang araw balasang ko. No addala ko madaduma ang mabalin a pagdalanan may nasaya at kuma. Ay na, talaga day ta amanong Arturo. Nakatangtangsit, managing bubukod. Ay wun gayam. Saan nan samot nga amaw anarga ay tiigid ti talon da. Uray ti kabite, nadadaal mo't laeng. Husto matkit di tapno iso ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Isunto matlaang ti mabannog amang isimpa iti kabiti da. Barang day tanto ti pagnakman na. Umay kayo na lang. Umayin ti tricycle ngayon nawagak. Sige balasang kaw. Inakaw, ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti follow up check up kaw. At tuyan ti soft drinks agat-gatangan nyo, Manong Arturo. Nagyaman ak nina. Wan gayam, din magas ni Auntie Biring dito'y balay itay, kat ti kunana, nadadaal ka no ti kabiti iti talon nyo. Anya? Narga ay, ta pinasturan nyo mat ngamin. Ay nawaw. Kinumayat la idinaminsan anapanak. Mapan mo manan kitaan amanong. No apay mat ngamin nga ije kapay lang agpastor. Anya kumangay ti bibiyang yung dagami mait. Wan ngamdalan mat pimanday jay Manong Arturo. Ay nawaw. Ay di ka man agin lalaing si kanina. Tawan mo't tiyambong dita. Anya? Sumurot kan to talon, lilay, bakit? Ay nawaw, apay kumakit aglabaak ita. Tulungan na. Anya, tulungan? Di na dahil nga rod tinwang ti kabitay. Anya ti kunam? Di na dahil tinwang ti kabiti ti talon. Iso at tulungan nak amang isimpa kunak. Daytan ti bagbagaken ka Arturo. Awan tumit ngamin ti denggem asaw. Agasam man, tamano nga aldaw ana ipagod tinwang ta ijay. No dimngeg ka kumakanyak idi, o di nasaya at kuma. Ay, tumulong ka, tatalon taday jay. Anusam ti mangisimpa, tasi kamo ngamin tinangi pastor ijay. Ah. Idi pa'y nga ibagbagak, asaan ko mga ijay ti pangipasturam, tadalan ket nga rod da Krisanto dayjay, ngem awan met dengdenggem asao. Inuray mo pa'y anadadaal ti kabite. Ay, kibasol ko nga raw. Tinwang mo, tinang dadaal, sana siya? Ay nawaw, nuwang dayta. Panagkunam ka de, ket adda panunot na.
Ay na Arturo, talagang aghay blangadak no kastoy laeng. May atan nanang. Awanan tinwang anay, pagod iti dalan tayo. Nasaya at matno kasta, anak kao. Nalabsak pa ni Manong Arturo itay. Isimsim pa na ti kabiti a dinadal tinwang da. Ay, sapay nakapudpudot. Anya ngay ita, isumit laeng tinagsagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Mapangkon sa tulungan ah. Anya, Nakakasimait. Uri kas jati aramid na. Tulungan lata. Ne, anyat aramidom diti talon may, Crisanto. Ay nawaw. Imayak, tatulungan ka Manong Arturo. Ah, Tulungan kan nga kabiti tap numalpas adagos. saan nakakagura? Ni, apay ko maagurahan ka ngay. Una ta, pastor ko tinuang ko iti dalan nyo. Napakawan kan Manong. Tinapatag at nakamiris kan. Ay, agyaman na karod a Crisanto. Alaman, tulungan na ngagkabite, taikan ka iti tangdan mo. nagawid kamot adagos lakay. Kunak man no napan mo in simpati kabiti a dinadaal tinuang ta. Nalpasan bakit? Ah, nagpartakan? Tinulungan na karod ni Crisanto. Anya? Ni Crisanto ti may timulong. Oh, makitam dayta. Ti tao ang nagaramidam iti dakes nga oray mo't awan makagapo, iso ti timulong kan ka. Oh, di ka mabain? Mabainak nga rod. Jakin pagaro at tulungan nak. Kalpasan ti naramid ko. Agbalin ko mga adal daytaken ka, lakay. Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Agyaman ka tinulungan na ka ni Crisanto. Tano saan, amangan no aging gaita, kat saan pa'y an isimpati kabite ti talon. Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agaramid kakit di iti nasayaat. Tapno iti udi na, si kanto ti mairanod. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nay, nagawid ka mo gayam, Annabel. Wanan ti Helen, apay ka di. Kumusta nga iti panagadalmaw? Damag ka nga graduar ka itaatawag. Anya nga minan ti kurso nga inalam. Agribusiness, Auntie Helen. Agribusiness. 1. Bachelor of Science in Agribusiness, Auntie. Major in Local Agribusiness Management. Ay, nawaw. Dayta ti kurso nga inalam. Auntie, apay ka di? Adda ka di parikot? Ay na, basic mo't dagita kurso. Nag-eskwela ka pa'y lang, nukasta mo la kurso ti inalam. Anya? Di ka pa'y lang nagpulays, wano naging engineer dita.
Graduar magaya man ni Annabel nga anak ni Tirso ko ni Rita, bakit? Wan, isumat ti ko na itay nasalaw ko di tadalan. Agradwar iti kolehya. Ang amom kaday no anya ti kursuna. Anya ya ti kursuna. Agribusiness kanumag. Anya ko maita, isumot ti kayat na. Mayat mat day ta akursaw. Ay nawaw, danggaman lakay. Local Agribusiness Management. Haha, saan asosyal adenggan sana ya? Ay nawaw. Adaya mat sosyal akursaw. Ada, kas kumaiti criminology, engineering, wano accountancy. Dagita ti kurso at talaga asosyal. No dayta agribusiness adayta. Basic lang dagita kurso. Ay nawaw. Kasanumat nga ibagam abisik na kita akursaw. Apay pinadas maw. Oray jak padasan, madlaw mo. Pagpakalaing ka man ako nakaw. Ay, naimbag pa ni Annabel tagturpusen. Swerte ni Manang Rita. Adan anak na makaturpos iti kolehyo, Manang Helen. Anya ko mga iti maipanakil ni Maririta. Kat basic lang mati kurso ti agradwar nga anak na. Ay, nawaw. Sino tinakadamaga mabasic lang a kurso? Ni Annabel mismaw. Apay, anya a kurso ayaday ta. Nalipata ko no anya. Ay basta, basic dayjay kan saan asosyal adenggan. Adaya met kurso a basic, kensan a social, Manang Helen. Ada Kasano nga ron, ana ibagam a basic te may sa a kurso. Ay, nawaw. Ay nawaw. Ha, madlaw mo. Pinadasyo aya, tapno ibagayo a basic. Oray saan ko apadasan. Madlaw mo. Si kaki di mo bakla. Na? Ay, sana nasaya ati kasta, Manang. Pinadas ko mo tinagkuleyo. Nga may na, nagrigat kaya? Wen tanarigat mati pinilim a kursom. Ni Annabel ngay, agribusiness lang. Ay, si kamati lumabas, Manang Rita. Nasapa ka? Sa dino ti papanam? Wan, agpasintro akman, Georgie. Apay? Ay nawaw, mapanak mat gumatang iti isuot mi inton graduation ni Annabel. Ay, wan tapno presentable kayo met no kwa. Wan, gumatang ak tumatlangan iti mailuto inton blowout na. Ay, wan ay nakamaudyanan na adamot laangan anak yung agradwar, Manang. Wan nga rod bakla. Oray kaskas adamat nagbanagan ti banugming agasawa kabayatan ti panagtratrabaho mi iji garden. Wan gayam, umay kanto inton blowout ni Annabel Ay, talaga nga umayak Ay, uray di nakimbita rin, umayak. Wan open mat ti balay. Ala nga rod bakla, agpatuloy akon. Ingat po. Na darita sa nga pamilya ti sumungad. Madlaw ang nagapuda iti graduation ni Annabel. Ay, dengga mangkiday, no niya ti pagsasaritaan da. Aday ta, mayat dito'y apagpwesto sigurado asandak ang makita. Congrats man na Annabel, anak ko. Uray kaskas nakapagturpos ka matlangan. Agyaman ak nanang, no saan aga po kada kayo, sa anak ko makatulpos. Ano ti kayat mo arigalo? Umanayin ti pa-blow out ko para kanyak nanang. No kasta, ag-blow out pa'y gayam ni Annabel. Kanya ter aramidam itilikodan tiri daw tayo, bakit? Si kamot gayam Delphine. Siputam sa magdarita. Isuda ka tayo limabas. Ay nawaw, itanya kumaaga po. Adala ang berbero kag. Ayan na nga minan day aya. Na. Itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo't makitan. Style mo, bulok. Di yu
baga apartyan tayo matlaang ti baboy yun, nanang. Isua talaga ti planok anak ko. Isua nagtarakenak iti baboy tapno saanan a masapul a gumatang tayo. Saan mat amasapul a baboy ti partyan tayo, nanang? Mabalin mat a native a manok lang. Ay na, okay lang kanya kanak ko. Partyan tayo ti baboy at tarakan ko. Ay nawaw, agyaman ak na unay, nanang. Awan anyaman na anak ko. Bay anyo, itata nakagradwara kon. Siyak matan ti agtrabaho para kada kayo. Ay saan anak? Agtrabaho ka para iti masakbayam. Dakkelan a regalom kada kami kanitatang mo ti panagturpos mo iti kolehiyo. Naimbag tainggaan mo ti nagadal anak ko. Nay, sa dino ti papanam, Delphine. Iti ayan darita inak tumulong aglutaw. Anya, Blow out ka no ni Annabel nga anak da. no kasta, talagang ag-blow out da. Ay kawun rumbeng lang nga agsilibrar da. Ngamen, nakaturpos iti kolehiyo ti anak da. Nakaturpos nga agpaisua, ngamkas jay mati kursona. Ay nawaw, di ka man nagsao-sao iti kasta sika. Kahit po numay, Kano nagrigat ti agiskwila. depende ano narigat, wano nalakati kurso nga inalam. Anya kiti klase ti panunot mo aya nga bakit. Anya ang nalakaw no narigat asasawam mo. Ay, naimbag abigat mo, Manang Helen. Apa, di ka pala nakapulos ngay? Apay, sa dino ti papanantaya, bakla. Sa dino kumapay. Ita maki-blow out, itayan naman ang Rita. Apay, nalipatan nyo a blowout ni Annabel? Naikan bakla. Ijay lagayam. Ay, nawaw. Apay, di yung kaya ti makaraman iti karni. Nagpartida ka no iti baboy. Sa anak nga agbibisinan niya, kan may sa. Apay pay laeng nga may nga ag-blow out da, kat anya laeng mati kurso ti anak da. Agri-business laeng mo. Laeng? Ay na, nagturod kay matan amang ibaga iti kasta. Into ni mangag ni Manang Rita. Apay kumakat pod no engineering kuma, wano criminology tinalpas ti anak da. Ay sos, bilibak kuma, angam saan mo. Ay, saan mo na practical dahi nga standard mo, Manang? Agpulas kan tayo makipangan. Ay saan, maturog aklagan. Makamu ka man laengin. Angim kitaan, Ama nga, no dumanon ka ni Manang Rita timbagam, sigurado aguraan na ka. Pari Dilfen. Ay, apay maray. Jakmet makita ni Mari Helen pare. Saan nga imay maray? Ne, apay ka now. Jakman, amoy ti asawak. Awam mo ti amo ka nagapaan me. Saan asikati ti parikot maray? Kaslad dati kayat mo asawan, pari Dilfen. Ay, awa. Bay amlatan, no di na kayat ti umay. Talaga akas dyan na dayjay kay. Sige, mangisupot kan tulat tangarudan iti iyawid mo akanan na. Tapno maramanan namat dagiti blowout ni Annabel. Naimbag ta nakaumay ka, Georgie, bakla. Ayun sa anak akas ka ni Manang Helen ang managapal. Managapal. Kaslakas jayan Naibaga ng amin kanyang basic kano lang ti personal pas ti anak mo. Anya? Naibaga ni Helen ti kasta, bakla? Katwan! Ay na, sapay ulit-ulitan na nga ibagbaga. Agsakit pa'y tilapayag ko, no? Ay, una yan, naibagak matan. Kasano no agapada? Ne, napauli makamat, bakla. Ha? Ituloy mo ati bagbagam. Ay, kwa! Awan kayam! Mapanak man lang iti ayan ni Annabel. Tainak man ka istorya, manang. Mabit lang, Georgie. Ay, babo! Ay, siya! Ay! Una yan day tamari, Helen. At daya mo ti kurso a basic laang. No makapagsaumot day ta kunang matlan no adanalpas na. Nanang, apay akas ta tilangam. Kasla makaungungit ka mo.
Asino ti sana pumudot ti ulo na iti kastangar aramidan day ta Helen. Agasam man tanapan na in marmaritis a basic kanula ang ti kurso analpas mo. Anya. Uray di ka mangibang a barangay kat nakadanon ngayon marmaritis na. Ay, una yun ni Auntie Helen. Saan pa'y laanap itimbaga na kanyak? Napan napay gayam in marmarites. No makapagsaumot day ta Helen, kunamla na sino matakalalaingan. Agpada kami lang matakanayon nga adda iti last row, iti elementarya kami. Ala, bay anyon ni Auntie Helen, nana. Ay saan? Makapauman, tikas day nga ugali na. No namin anon nga inuyuyaw nak, idi day ta akaruba tayo. Manu atawan mutan nga gan-ano sa, ita, kastamanan ti aramidan na. Nagpuskol mutan ti panagrup-rupa na. Kumusta nga iti blowout anapanan niyo, Georgie bakla? Ay, mat, ado tiin sagana da amakmakan. Kasta? Apay ngamin adi kay napan. Ay nawaw, sa anak nga agbibisinan niya. Sagpaminsan laeng mat. Naparam magdakit di nakapagturpos lang ni Annabelle. Na, apay dakas ti agselebrar. Ay nagadukat a selebrar nga amudan. No siyak ti kasta ti kurso ti anak kaw. Agbain akon bakla. Sayang ti panawon kan kwarta. Naimbag ko ma, no police, wano engineering ti kurso na. Ay na, uraan niya pa'y ti kurso analpas na. May panakilatamat, Tawan mo ti kurso analaka? Ay nawaw. Ato lamin. Apay, engineer, accountant, puno pulis lang ti kurso ang maipanakal. Wan tadagita ti kurso a sosyal. Sosyal, narigat ka, kang runani ti amin, mas professional adengken. Na? Anya lang ba't data agribusiness adayta. Saan pa'y matasikat? Ay nawaw. Una yan, ti kasta panagsasauyo, manang Helen. Apay kasta ti panagkitam kanyak si Carita. Kaslaad na nadag sinabasol ko kan ka. Ay, talagang adda Helen. Anya. Ti kunam ka de kat jak maamuan ngayon marmaritis mo a basic lang ti kurso ti anak ko, Ay, kuha, sana pud no dayta. Ay nawaw. Kasano na ibagam a basic lang ti kurso ti anak ko? Madlaw mo. Apay, pinadas mo aya ti nagkolehiyo? Ammom ka day ti rigat ti agkolehiyo, Ay, kuha. No makapagsao ka mo't Mari Helen, kasla sino ka akalalaingan. Kat no agpada talang mo't akanayon nga da iti last row iti elementarya tayo. Anay ko, apay nga agkabil ka ngay. Kurang pa'y dayta Rita. Saan na siyak ti kalkalabanaw? Kastagayam daytoy mo't ti paraking ka. Anay ko. Apay ngay adinanog mo tingiwat ka. Ano ta subil mau talimtag? Ay, dinanog tiluko Ay, nawaw. Anya tikat katawaam si Kadil Ay, Pay. ingka kita talakam. Ay, basol ni Rita day taw. Basol mo no apay ngamin at tila ibagbagam. Uno'y marmaritis mau. Imbis nga giyaman ka, taadamanan ka lugaran tayo ang naggraduar. Saan? Taday tamo apal mo iti pang pangrunam. Anya. Luag sao ka, kas kalaasino akalalaingan. Uray husto man tinaibaga ni Rita ken ka. Agpapada tay laeng nga adda iti lasraw, iti elementarya tayaw. Panagnakanday taan narigat ti agiskwila, bakit? Depende lata. Natay pilit na. Ay, diyak amukan ka. Talagang agpakalaing ka ako na. Ay, lumabas ay, what happened to your subil? Di mo ka di makita alimtag si kabakla. Ay, apay alimtag, kasla bibig mo ti baka. Kinabil ni Rita. Ay, nawaw.
Di, nakaraman ka di na oras. Naimbag ta makapagsao ka pa. Ay, nagsakit nga raw. Baliwan nyo nga mintidakes nga aramid yun. Saan anasayaan? Ting kay bagbaga basic ti may sa akurso. Nga oray si kakit awan mat nalpas mo. Napay nga iraman nak ngay. Pudnumet! Ulitag ama ng Helen, awan ti kurso analaka. O no, dako ma, di awan ko man ti marigatan nga agadal. Nagatukot nga ibagbagamon. Awan, ti karbengan tayo amang ibaga, analaka ti may sa akurso, no di tayo pinadas. Kang runan ti amin, saan anasaya at ada tayo ti mangibaga, doan niya akurso ti alaan ti may sa atao. Isuna ti agpili, iti kapkap na kan na. Di ti agbalin a judgmental, tadakas ti kas jay. Ay, nawaw! Uray anya pa'y akurso tinalpas mo, tinapatag, kat nakaadal ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, at iti sweldo pa kay. Itid ka unta mga numarabyanak. Ah, tapay amarabyan ka. Sa dino manen ti papanam. Mapan kay manen uminom kadagiti gagayim mo asanger. Siga kay di mo bakit? Apay tunggal marabyanak uminom adagos tada iti panuno mau. Ay na Andres, amukan. Kas kalasay kaya trismate. Tamabasam ti adda iti panunot ka. Anya? Ay na, maamuak lang no sa dino ti pagrabrabyam. Ha? Makitam lakit diti na idumduma apungtot ko kunak tuman. Awan aramidag, amaday. Nagtrabaho nga ronda tao nga agmalmalam. Kasta pala ti bagamay. Salpag ide. Nay! Ay, kaslada na patag apag nam Andres. Pusit-sit ka mo pusit-sit iti pabanglam. Makapaulaw pa ikindain ay nawaw. Awan, ti papanak tata. Nalpas mo ti oras ti trabaho ko. Di agawid mo tayo. Oho, amok na kita nga style. Ha! Siya pa itilukwan. Ha? Siguro, adamanan kasi narak mo niya. Shh! Tagtaga ni tata. Ang mga no damakangag. Amoy mo tanggi ti paradaan. Uray arasas ka mangagda. Asino nga raw ti kasi nara mo ita? Ni Kristay tata. Agsarak kami di ayantik unada silaw-silaw. Anya? Pangasig tata. Di yung ibagbagay ti sa balay. Ay, numaamuan ni bagat ka. Nakaw, naspa. Sigurado kang awan asawa? Amangan kit dimot nuluklukwan nakla ang gari. Awan. Promise. Sa anak mo ngagdaton kang ka. No, dasawak. Agyaman karon no kasta. Sigsigurado klaeng tanarigatan. Sapay na biit tapay anagamam mo. Hindi ka mananagan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Naman pa'y nabiit tapay la nagam mo. Agyaman gari. Awan na nyaman na.
Ay ayatin ka unay-unay, Kristi. Oh, asino day taag karatex kan ka? Ang sasarunupay. Ay, mabit lang, takita man. Ay, di pasahiro, di kalman nga, dahil pawit na. Sigurado ka? Uy, bakit? Kita man mingmingam. Imulagat mo dahil tatalo ang matam. Ay, dua ko na kuma. Anya? Anya. Kita man Pauit, tinagan na. Sana ya? Nan, kita man ti text na. Unay. Pakita ka lang din tinagan na iti contacts ko. Ngam ka pa ilang mate. Ay, Houston! Idapag man lati cellphone ko. Tapno awanan ti agtitex. Maturog tan. Naimbag man ta di nakamatil-tiliwan ni Bakemaw. Nukas di agtitiks king ka ni Kristay. Ay, natata. Amangan no nalipatan nyo, analaing da ito'y Andres no maipapan itikas taabang banag. Ay, sa bagay makidi ah. Siyempre, no maipapan lang iti babae, nasken a double, wano triple ti panaganad. Kas kumakanya, pau-8 ti nakafunbok iti contacts ko. Ngem, saan nga amo ni bakit kau ani Kristi dayay? Ay agar aramin ka talaga. Inton Juan, maamuan ni Kristi nga da asawam. Wala kang around. Saan to ang mapasamak day tata pulos? Sapay la kuma. Ay, sapay la kuma. Sigurado ka nga awan asawam? Awan nanay, awan asawak. Mamati ka kumakanya. Inton kwan, at danto may mangipungot-pungot kanyak. Danag mo na ayahan Awan asawak. Promise. Nasayaan to gasta. Naibusan tininuman ta. Agorder ka na. Okay. Mabit lang ta agorder ang iti drinks ta. Agyaman ako na Honey. Anya, nagsarak kayo iti chicks mo abagla ko naman, Rice. Una tata. Napan kami di inuman iti rabe. Kain saan lang nga basta inuman. Nalatak nga inuman ko naman. Ay nawaw. Anya, Ay, love snack da di abakla kahit. Anusak mo tin uray nagalas abakla. anya. Unta ta. Anusak ta damot mani na. Di ka kaisardeng, di tangar aramidam. Entong kwan maamuan ni Bakemaw. Wano maamuan ni Kristi nga da asawa. Ay, nalpas kan. Awan nga ro tata. Kasi iti kanayon ko nga ibaga. Awan to ti makam mo. Iso nga ore paggigiddanag dagiti bakla kan babae. Ayos lang. Awan problema. Oh, asino man nanday taag-tetext kan ka? Rabrabi Unay ka na bakit? Amin mo nga ag-text ka. Damagam no sino. Siyempre anya ti amok no kabit mo day ta. Kabit nga ipagbagamit. Anya ka matin. Nagrugit ya da iti panunot mo. Ay na Andres, amok ti ugalim. Si kajay tao asaan nga agbyag no saan nga agbabae. Anya? Nan, kita akman. Ibukirad mo tamatam. Tamakitam. Van driver. Iso tinakasave anagan na iti contacts ko. Anya? Anya? Mamati kan a van driver da iti nag-text. Suspitsa kala suspitsa mo. Awan at talaga ti panagtalag mo iti tao. Dasaya at nagranata, Andres, anak ka. Nay, nanang. Agbalbaliw ka, no di mo kaya't ama isang maka. Ni. Anya mo datang ibagbagayon? Ay, adda na kaibaga kanya. Anak kita da kayo kano ijay inuman. Adda ka duam abakla. Nag-sweet kayo kano nga umininaw. Anya? Asino mo't at chismosa ti nakaibaga iti dayta kada kayo? Nakapungtot ka, gaputa na paisuan ka itimbaga kanya. Ha? Agbalbaliw kan ko naktumag. Pang-asay, tadi mon urayan ama amuan ni bakit mo da itangar aramidam. Amangan no ikali na kasi bibiyag. Nakabot-botang ni Gina no makaungag.
Kunak man no day off mo ita, lakay. Ay, kwa, saan? Inaklatag trabaho ba kahit? Ay, boring ngamin dito, ibalay no kastoy. Anya, Imbes nga ginanak ko sana yun, marengreng tilapayag ko kan ka. akit inka numapan ka. Nasaya at no ijay paradaan ti papanam. Maamwak lang nga dasaan anasaya at nga aramidam, makaraman ka. Day tamanan nay. Agrob-robwa da tao ko, sumanao ka manan. Ibagbagak laang, gaputa amok day taugalim. Huh? Tita ka man langin. Makaumat na panagniw-niwa mo. Di off mo ita sana ya. Ha? Unta ta. Ang imayak lata dito paradaan. Ta dito kami ngagsarak ni Kristita. Uray dito. Kalpasan na. Income agpasyar iji ilay. Ay na wow. Talaga lang Ha, aghingga ita. Saan latanga mo ni baka mau tiraramidam? Saan tata? Anyamit yan muna ngay. Hey, Andres ka talaga. Ay, bakla, kas kada babae ti paglulukwam. Ay, siyempre Kasta talaga ti gwapo. Habulin ng mga babae. Maging mga bakla. Ay na, kunak lagi din di ka numay. Itayak pa nga gururay. Pasensyakan ha. Traffic ngamin, iso medyo nabayaga. Ay, pasensya kan ka dagiti kakadwak ha. Ayos laeng, awan problema. Mala, lagi na nakapay nga muna. Kalpasan na. Intag pasyar. Iso may lagayam nga oray day off mo. Umay kalagta dito'y paradaan. Tagayam, adda ka sinarak mo. Gina, apay nga da ka dito eh. Awanan kay tibain alalaki. Di mon maikat day tanga ugalim. Ti kinababaerom. Kat si kamot a babae. Amwam ko mga umuna no si aasawa day ta lalaki. Maawatam! Anay ko, awanan ka itibain. Kunam kanyak nga awan asawam. Ulbud ka, Gary. Anya? Ha? Apay agari ti awag mo kan kuana. Kano Andres tinagan na. Anya? Ulbud ka talaga. Ang- Gary ti impam among kanyak anagan mo. Ngam, san mat gayam apod no? Eh, ko ha, pasensya ka kuman, Kriste. Awanan ka itibain. Manluloko ka. Anay ko. Naputlan kang ulbod. Into lang munday tanga aramid kan ugalin. Itong pakapay lang atong paitay, bakit? Kani nagsakitan ti rupa kita raramidan. Anay Apay. ko. Anay. Saan ka di ama kapasakit tirik na di naramid mo? Ay na Andres, kaanon tupay ngagbalbaliw ka. Saan kan abaro? Alawunin. Oh, si kapay ti daganas na ama kaungat. Si kalangaruden tinakaaramid iti basol. Nagpuskol at talaga ti rupam. Huston? Dinak man sumba-sumbatan akasta si ka Andres. Amangan numalipatak ng asawa ka. Ha? Agtap-tap pulak-laang. Agyaman ka, tadabasit bain ko kadagiti ka aruba. Tano saan? Itay pa'y aminal malo ka, salbag ka! Mapan ka ijay paradaan ita. Sigurado ka nga ijay ti pagturungan dagita sakam. Kapanak paya sa bali ngay, kay jay lang mait. Anya nga itamok, nupod no amapan kag trabaho, wano mapan kag babae. Anya? Ala, gundawayam ti agaramid iti bukod mo apakaragsakan. Tano siyak ti mauma, uray puutam, makitam ti saan mo pa'y anakit kita. Bigbigat ba kay? Agrub-rubot da tao. Ngum kasta ti bagbagam. Ano Sam? Sa anak nga agsaw akastoy, no saan mo't akastater aramidam, salbag ka! Kahusto na. Kababain ka dagiti ka aruba. Anya, mabain ka kadagiti ka aruba? Ha? Kaano pa'y dayta? Saan ka nagbain a nagbabae? Nga mabain ka kit din iti ka aruba? Ha? Matungpa ka na eh! Ay, apo. Makapaulaw matabang banglom, Andres. Ha? Uno, adamanan kasi narak mo ita. Shh, tagtagarita ta. Anya? Umay ni bakla madam tama.
kung may naksukunin dito paragaan. Mapan kami kano agdate. Anya, ay na. Di ka pa'y napabutngan ka ni Bakamaw. Patsim day jay. Kung kuna na lang. Ay nandrais. Talaga nga urayang pa'y lang nga agasok ti agong ni Bakamaw. Kastalaon iti pungtot na kin kay di na minsan. Ito, makisinara ka manayin iti bakla. Napatag ngamin kanyak di bakla tata. Ano timanin ako naktumay. Anya, kamatay. Kapulang iti kwarta ke lulukom ni asawam. Ipamayisam ngamin ti oras mo iti trabaho Kanlikli kam ti bisyo tapno makaurnong ka. Ham. Eh, pasensyakan iti kakadwa ka dispatcher ha. Ay, awan parikot kanya. Ay na, nagpintas kamutan iti kawas mo hanay. Wow! Ha! Apaw! Naggana sa nabyan. Mayan! Gina! Mayan! Ah, Idi na minsan babae. Ita, baklamat. Napunuan akong iti kastang aramidam! anay ko! Ay, ano di ka na sa wanda ito Apay, saan ka di analawagkan ka nga addan asawa da ito alalaki apang babagtitam? Anya? Apay, saan na ka di nga imbagakan ka nga addan asawa na? Ay, walang kay tibain. Ulbud ka lalaki. Kunam kanya nga manasawam. Kunam abaro ka pa, inyong sanmat gayam. Ay, kwa. Salbag ka. Anay ko! Ay na, mapukaw ti kinabaklag iti kaskan ka nga ulbod. Anay ko! Anay ko! Danugan, Anay. aging ga ang mapakapsutan iti kastaunay. Mabit lang, ikatak ti bestida, tapno rumorte kinalalaki ka. At dayta, dayta ti parakan ka. Anay, pangasay, usto ko man. Ustaon. Ay, hindi nakdiktara na. Dayto'y pa. Anay ko! Anay, ustaon. Anay. Kunaan? Ala, itultuloy mo lang taday tangar aramidam. Aging ga ang maininot ang mairis day tarupam. Bapo iti kabubugbog, kan katutong padagiti babaim kan ka. Apay day tabulong ti bayabas. Anom day ta? Ay, ipaburat ko pagagas ko iti rupak. Anya? Anay. Ay, agasampay laeng, di kakit mapanagsapol manen iti babae, wenno bakla, tapno pagumaan daday tarupam atong paan, kandanugan tapno ang nakum ka. Apay, pudno mo ti pagbagak saan aya? Bigbigat pa lang ko, sumanaw ka. Di nakman ikasta-kasta si ka Andres. Sa uka nga minasaw. Sa anak asao, no nasaya at ti aramid mo. Kurang laangan apag susukatem ti babae kas kada bakla. Apay, manu ayaday tamabagbagim. Ado! Anay ko! Nagsakit ang tiping-ping ko. Anay. Nasakit? Daytoy pa'y ngarot. Uray maisina day ulom di tatenged mo. Gapo iti katutong ka. Anay. Awan bibiyang ko. Day tatirumbangkan ka. Ay, gusto na! Karek! Agbalbaliw ako na! Ay, nawaw! Liklikan ti sulisog, tapno maliklikan mat titong pa kandanog. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdum nga. Paglinglingayan,
babayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, adda ka mat Mari Jonah. Anya ti masapul mo? Nadamag ko ngaglaklako ka iti hulugan a cellphone, Mari Olivia. Amangan no addapay, nadadaol nga minti sigod a cellphone ko. Adda pa'y mat na bati adwa. Nasken nga adda advance payment na Mare. Manungay. 3,000 laang Mare. Jay na bati a 7,000 inutom to abayadan. Ay nawaw, nanginamagaya, Mare. Wen ata mayat mo ti quality na. Mabalin ka di awan 5 pay laang ti down payment ka. Pasensya kan Mare, 3,000 minimum tapno adda ti igatang kumot iti baro nga stock ko. Alan, Amare, kasya na kumatawan ti usarag. Agbayad ak laang, Mare. Promise. Adamot baro a cellphone mo, bakit? Ginatang ko kin ni Mari Olivia Anton Lakay. Ay nawaw, kasapulan ti down payment, sana ya? Un, Okay, nangalam iti pinagdown mo. ti kakaiso na akwartak naimbaglaangan ti manugot ni Mari Olivia awan 5 pay laang ti bayadak. Jay da duma, inutag to a bayadan. Anya? Apay masapol ang hinginaan ti cellphone agatangan? Jay padlat ako man. Unay kan, saan nga uso ti kipad itan? Touchscreen ti uso ita. Ay, sigurado ang mamabayadam day tabakay. Weng kadi. No kasta, gimatang ka iti hulugan a cellphone kani Manang Olivia, Ate Jonah. Kapilitan tawan mat nga rod ti usarek, Benny, na LCD mo nga minti sigod a cellphone ko. Numat agaplayak iti home credit, amangan no sa anak a qualified. Iso akin ni Mari Olivia latnan, tapno awan ti requirements. Ay, flang, makatipid ka pa'y Ay nawaw, pudno launay, Benny. Oh, kitam ti cellphone ko aginatang ko. Mayat lata ti performance na ore na tawanan. Mayat ka no nga minti quality dagiti cellphone ala ko na, bakla. Iso mat ti imbaga na kanyak. Kinuray ti camera na. Clear na clear. Oh, bayad akong ti kurang iti down payment ko, Mari Olivia. Ay na wow, agyaman naklaunay Mare. Adda manen igatang ko iti baro a unit. Wen gayam, inton sumaro no abulan ng ti umuna ahulog ko, Mare. Husto ka day. Wen, iso nga isagana mon ti bayad mo wan. Ngamin, jak kayat ti late payment. Wen, ited kunto adagos kan no adda madiskitar ko. Kasta tapno awan parikot. Pinagbigyan kan iti kagudwa a down payment. Iso nga ita, bayadam ko maabuo ti rumbang ahulog mo, Mare. Ay nawaw, wen ko na lang arudan, Mari Olivia. Sa nabale, taag sweldo ni Anton Inton Lones. Adda tinamnamaak a pangalaak iti ibayad ko, Mare. Agasam man day ta kwarta daw dawatan. Ay nawaw, 1.5 laang lakay. Hulog ko para itaabulan. Manulang mat nga ti susweldo Alan italaang. Agtipid ka kumamit Noon niya tiyad na. Iso kumapay na ti anusam. Tanay, basit ti sweldo. Sana binulan kat adaw awatag. Depende lang no adamot pa kitang danan kasjay. Alawon, last day to yun. Uray sa nga ribo nga road. Nayunam ti 500 ko, tapno malpasan ti saritaan. Imbis nga igatang iti masapsapol kit. Alahuston, budtoy kit din ti dawdawate, tapno makabayad lakay. Amangan no agur-urayan ni Mari Olivia ije balayda. Oy, kumusta nga Ate Jonah? Judith yung itasan aya.
nakabayad kayo kanin kaniman ng Olivia? Wen, binayada kong ti down payment. Uray ti bayad ko itaabulan, nalpasang. Ay, ganun? Sa dino nga tinangalaan nyo iti pinagbayad nyo, ah? Inusar ko pa'y laeng at itangdan ni Manong mga Anton. Ay, na wow! Naimbag man tayo manugot ni Manong Anton. Una, tapinilpilit ko. Ha? May samot na di ang manong mo. Masapol ang mapilpilit a kanayon. Sobra ti panagtipid na. Sino ti mawag? Bakit? Ni Mari Olivia Isu mo lagay makastaw na iti ungot mo. Una ta saan mat ang makauawat. Italaang abulan asa anak-anak abayad. Nagadukit din ti bagbagana. Saan ang makauray. Bayadam nga minan no anya ti rumbeng a bayadam. Bakit? Narigat ti kasta. Ay, maturog ti puunan ah. No adda, dinted ko kuman. No awan pagbayad mo, di isublim na tahulugan ang cellphone ngayon nalam. Ay nawaw, saan ang mabalin Awanan ti usarak no isublik dayto a cellphone kan kuana. Ay, kasano nga rin? Di mo magayam kabalan na bayadan. Ay basta, di nakapay pakibiyangan. Siyak ti makaam mo iti dayto. Makapasuron mo't day ta, Jonah. Apay ni Juna, Olivia, anak ka. Naminsan lang ang nagbayad iti hulugan a cellphone a ginatang na. Ita, di mo't tan masingir. Ang mga no naira na nga awan ti kwarta na. Iso asaan ang nakabayad, anak ka. Ay nawaw, agpapada tayong agkasapulan, nanang. Saan mo't mabalin a kanayon amala daw ti panagbayad na? Awan malugi mo't ti negosyo. Mala, ikampay iti panawan tapno makapagdiskitar, anak ka. Barag makabayad kan ka. Ay na, kaanon tupay ngay nanang. No saan ang makabayad day ta na, nasken nga isublina ti cellphone nga inala na kanyak. Kas na ko nakita yan. Ano sampay ti aguray iti manunga aldaw, anak ka. Ang mga numada mga agdisdiskitar iti bayad na kan ka. Wen ano amo na ti makarik na nanang, no saan ngay? Kasta na puno ti ulo, Manang Olivia. Kasano asan anapudot ti ulok iti kastang og ugalyen day ta Jonah? Apa ni Manang Jonah? Di na maten binayadan ti hulog na itaabulan. Tapusan, ngamawan pa'y mo't inyawat na kanyak. Ha? Ay, kunak manugod payer day jay. Down payment kan ti umuna ahulog laang ti binayadan na bakla. Anya? Naimbag kumamat no ada nasaya at arasun na. Ngamawan mat. Imbis nga agpalawag ang nasaya at saan? Ta isupayan ti makaunget. Sa anak kano ang makaururay. Ay na wow. Ang tapang aneng. Talaga naturad. No saan pa'y ang makabayad, mapanak ka talaga ni Jebalayda. Uy narigat nga agpaiso ti agsingir no kasta nakautang. Si kapay kati agbalinin adakes. Wan nga rod, no awan ti itad na ita, talaga anaskan nga isublinan ti cellphone nga inala na kanyak. Ay nawaw, asino tinangibaga nga umay ka dito'y balay? Kat awan mati in-text ko kan ka, Mari Olivia. Siyak ti nagpautang, Jonah. Saan amabalin asikat ti agdesisyon no kaanom amabayadan ti utang mo? No di mo gayam kabalan ti agbayad, isublim ti cellphone kanyak tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaw, awanin ti maisublik, tanatakaw ti cellphone, ginatang ko kan ka. Naibusan kan iti rason, iso aday tamanan ti baro arason mo. Saan man asyak ti luklukkom, sika, Jonah? Natakaw ko naklang arudan, awanin ti maisublik. No di mo kayat nga isubli, agbayad ka nga rudan. Ay unay kan, saan mo't amabalin abayadak kat natakaw nga raw. Naa, no pudno man anatakaw, basol mo day ta, Jonah. Apay ngamin nga ipalubos mo atakawan da. Anya ngay nga ro ti maaramidam, awan ti mayawat ko kan ka ita, Olivia. Apay, rehistrado aya day ta negosyom. Naa, ta si kapay lang ti mangibaga iti kasta? Wan, rehistrado ti negosyok. No kayat mo, umay ka ije balay ta ipakitak amin ken ka. Sige mati masalaw ko, Mari Olivia. Nagapuak di tayan nyo, pare Anton. Ay, adda parikot, Mare? Bagbagaman day ta nga asawam, tagbayad mo tan iti utang na. Sana day ta adu ti rason na. Ah, Agasam ngay,
Ibaga nakit din anatakaw ti cellphone ahulugan. Ay, Di na lang idiretsyon no kabaalan na abayadan tapno amukmat. ne, kinuad damot nga inusar na idiagsa pati cellphone. Ti kunana kanyak, tinakaw da kano. Kasano ang matakaw ko di nanto pa yung mabalin nga ibatan mo no ibati ti cellphone. No kasta, pudno gayam ti atap ko. Talaga nga ulbudan nak ni Jonah. Ay, bay amaray. Kasaritak ti asawak tapno saan nga agrawam. Wan man, tanay, naibusan ti pasensyak ken kwa na. Adda ka di mo lang nasingir mo, Olivia, anak ka. Ay, awan nga rod nanang. Kunak nga isublinan ti cellphone no di nakabaalan ti agbayad. Ngam kunanakit din anatakaw. Ay, nawaw. Di mo tan may bibusan itirason na yadyo na. Dayta nga rod kat nanang. Kasano kumaanat akaw ti cellphone? Kat nakitak mo't nga usaran na idinapan gimatang iti ayan da bakla. Sapay nakapigpig sa ti music na. Kastamat lang ti kuna ni Anton itay. Amangan mo't no rason na laeng dayjay. Ay na, talaga makaramanday ta amari Jo na kanyak. Saan asyak ti kalkalabanan na? Kunak no natakaw ti cellphone mo. Ay nawaw, asino tinakadamagam iti dayta. Ni Mari Olivia Rason kula dayjay. Kunana ngamin nga isublik. Kat no isublik, o di awanan ti usara. Ay, unay kan bakit? San ka di nga imbagakken ka, adi ka makibiyang si ka, Anton? Tapay asan? Katsak mo ti maibabay ni ti kastangar aramidam. Apay kuma, katsyak mo tinakautang. Kasano nga rod ang maibabain ka? Anyan tulangan ti panunutan dagiti karuba. Amangan no ibagada akan kanunungak ti kastangar aramid mo. Kumusta nga iti napanamedikal man manang Olivia? Nakasingir ka? Awan ngamin at damanan baro arason ni Jonah. Ay na wow! Anya man ang tirason na? Natakaw kano ti hulugan a cellphone ngay nala na kanyak. Anya! Kasano anatakaw ket nakitak met anak ka online iti Facebook account na? Anya? Well, friend ko iti Facebook. Kita tay taman ni. Naka-online tupay. Aywan nga agpaiso. Makitam day tang aramid na day ta tao? Ay na, kasaritam tulad ta ni Manong Anton. Amang ano matulungan na ka? Ay, agpatulungak man kun ka, Benny. Kanyat may tulong ko, Manong Anton. Diyak ngamin kabisado ti agusar iti touchscreen a cellphone. I-delete mo lang kumadag iti account ni Manang mo adjuna iti daytoy a cellphone. Isubli man langan ka ni Mari Olivia. Ay na wow! Amo ka din ni Manang Juna nga isublin ti cellphone na ginatang na, Manong? Saan? Gamnas ka nga aramidak daytoy ta nakababain ka ni Mari Olivia. Ay, mutoy nga rudan ti cellphone ni Manang Jona. I-log out ko dagiti account na. San abalay? Daawan mo ti password na dayta. Ay, nasayat nga rod, ano kasta Manong? Di ta marigatan no kwa. Ala, agyaman ak, Benny. Awan anyaman na, Manong Anton. Mari Olivia, antuin ti cellphone ngayon utang ni Jonah. Kompleto data. Charger, headset, kan box. Isublikon kan ka, di namutla ka bailan ang bayadan. Ay na, agyaman naklaunay. Awan anyaman na, Mari Olivia. Nay, pasensya ka ni ti perwisyo ang arami ti asawak. Aywan gayam. E-refund ko lang ang ti dado mga inbayad na. Kagudwa lang Ngamin inusar na matan ti cellphone. Saan ngaminan asild? Nasken nga ibargin ko tapno magatang. Iso asaan amabalin nga i-refund ko amin ti inbayad na. Nakasta nga rod. Isubli, numano ti rumbang ama isubli, Mari Olivia. Maawatak, tanegosyo mo dayta. Narigat, numalugi ka. Naimbaglaangan tain subli ni Anton day ta cellphone kan ka, Olivia, anak ka. Wan nga rod nanang. Saan nga isupay a pampanunutek? Saan nga isupay a pagsakitan ti ulok? Ang amo ka din ni Juna nga insubli na day ta cellphone. Saan ka no nanang?
Inala kanulatan ni Anton, di nakaturog, tadimat nga rod kayat ni Mari Juna nga isubli kanyak. Agrason pay laang anatakaw, uray saan mat gayam. Anya? Sana bali tainikat matan ni pare Anton, dagiti account na nakalag-in iti dayto a cellphone. Nay, nakaring ka magaya man, Juna, bakit? Umay kantag kapita. Si kakadi tinangala iti cellphone ko, Anton. Sa dino tinangi kargaam Awan matan itay nakariingat. Awanan, insubli kon ko ni Mari Olivia. Ay nawaw! Nalabas ti kasta, Anton. Dakas nga ulbudam ti kumarem. No saan ka makabayad, isublim langan. Tapno awan ti rere. Sana day ta agrason ka pay lang, anatakaw nga oray saan mait. Anya nga iti usarak ita? Ay ka anusam ati makipurdiya. Tapno makagatang ka iti silpon nga usaram. Ay na, masurunak unay kan ka, Anton. Sapay ado ti account ko iti dayja a cellphone. Di ka madanagan. Tain palag out ko amin ka ni Benny. Aywan kaya. Adto iti SIM card mo. Sikan ti mangidulin. Anya? Ay nawaw! Sursuruam ti makontento. Di ka agulbot tapno laang maalam ti kayat mo. Iti kasta, kat maliklikam ti riri, wino saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga minanti ko na Marisupeng. Adda agiwaras iti buryas. Wen, isumat tinangag ko. Nalipatak lang no asino. Basta ti kunada, livelihood program ka no. Kasta? No kayat mo mati agtarakan iti baboy, agpalista ka matan mariusang. Isupay mo't Ay nawaw, kayat ko Marisupeng. Kayat ko mati makaawat iti libre a buryas. No kasta nga rod, mapan kanto iji balay. No saan kanto abisi, ta fill upam ti form nga inted ni Sir Wendell. Manungay ti ited da buryas, Maray. May salahang amare. Adu ka no ti kondisyon ti livelihood program da mare. No aganak ti baboy nga inteddakin ka, rumbang laang ang mga isubli ka iti may sa aburyas kadakwada mare. Day talaga yan, Maray. Sige, ibagam iti representative na, ta inayon na matinagan ko iti listaan ti maikan. Anya manan ti mangmangeg ko a livelihood program a pagsarsarita nyo ka ni Mari Suping itay, bakit? Adda ka no ited da aburyas lakay. Ay nawaw! Amom ayamat tagtarakan iti baboy. Ay sos, amo ka. Basta libre ti ited da aburyas. Ay, panunutan pa yan imbag no kabailam. Narigat no mga laka iti di mo gayam kabailan nga iwanan, nay. Si kakit di mo tuni. Kabailak ko naklangarudang. Palagip lang bakit. Ngamen, idi napalabas atawan, adamanan inted da apu unam para iti livelihood program. Ang mawam man nagbanagan na. Saan mo mga intultuloy? Sayang lang ti pundo. Sa bali itan. Ay nawaw. Kunak man
No ita nga i-release dati Buryas, Mari Suping. Wan, Maray. Ita nga rod. Aping nga rud adi ka nagsagana. Saan ka mapan? Ay, saan mat napili tinagan ko, Maray? Sa nga pulula ang kano ti inalada dito'y barangay tayo. Anya? Day tatipod no, Mari Osang. Nagasat ka ata napili tinagan mo. Ang Di kan agpalawag, Mari Osang. Awan ti rumbang nga ipalawag mo. Talaga laang siguro nga swerte ka no may papan ka dagita a livelihood program. Ala, ingkakit din, tapno si kati umuna maikan, Mare. Nasalaw ko ni kumaring mausang di tadalan ita suping anak ka. Kung nakmano agkuyog kayo ang mga iti libre aboryas nga iti dakada kayo. Ay, daksang gasat ta sa anak na pagasatan, tatang. Ay, Sa nga pulo laang gayam, tikanda. ay kasta. Wan, tatang. Naimbag pa ni Mari Osang ta, nailista tinagan na. Ay nawaw, sayang met ah. Day tangarod ka, tatang. Sapay insagana tayong tikulungan ang mausar. Anya ngay nga raw, no saan ka na ikan suping. Kasta talaga ah. Sayang tikulungan ngay naramid tayo, tatang. Ay, makargaan tulat ta ka di anak ko. Di ka mapukawan iti namnama. Ay, wan nga rod. Idi pa'y akayat ko ti agtarakan iti baboy. Tunggal ada ti kakasta a livelihood program. Sa anak mo ta maikikan. Eh, talaga siguro asan aparakan kadayta a livelihood program. Ay, ano usam ta agore anak. Ang mga ano ada pa'y second batch. Ano usam to man ti ag-apply. Aywanan nyo na imbag, tinaawat yung Aboryas, Ma'am Osang. Areglado, Sir Wendell. Ay, di ulip-lipatan ti kondisyonis, eh? Wen ka di, sir. No aganak ti Buryas nga inted yung mangisubli kaming to iti maysa. Wen, di ulip-lipatan, ma'am. Wen, di ka kadi madanagan. Ta-memorize kumot no anya ti adda iti kontrata tayo. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Ala nga ron, ala yun ti para kada kayo, ah. Ay nawaw, agyaman naklaunay, sir. Kamaudyanan na. Adda manen tinaawat ko a libre a Buryas. Mano kaila ang a beneficiary ti organisasyon mi. Iso asapay la kuma, ah? Tausaran nyo tinasaya at ti inted mi kada kayo. Mabalin ka din ti agawid, sir. Ay, yes! Mabalinan. Sana balen, tanalpas mo ti training, ken orientation yon. Ay, nawaw. Inyawid mo matanday taburyas. No apay mat adi mo imbagbaga nga itagayam nga i-release data nagaramid ako maitikulungan na. Saanen aka sa pulaan dyan nila kay. Anya? Pangikulungan nga rod ngay. Di mo ibaga nga itikulungan ti manok. Saanen aka sa pulan ti kulungan. Ay, di ka man nagararamid si kausang. Agar aramid mat asasawon. No, daman ang dakas sa plano. Awan, hindi nakadingamin pakibiyangan dyan eh. Siyak ti nag-fill up iti form, siyak ti naki-training, siyak ti napan iti orientation. Iso amabalin ka di mo pakibiyangan no anya ti aramidak iti inted na Aburyas. Ni Nana Lilia di takabangibang abarangay laengen ti pangilakwak iti Buryas ko. Damag ko kat agsapsapol iti taraknen. Ay, adaak met gaya man iti batog ti balay damari suping. Iti malikudan ti pagnaak, tapno sa anak ama kita. Sa dino ti pangipanam iti day taburyas, Mari Usang. Ay sus, ay nawaw. Nakita nakpay laeng met. Iso nga rod anagnaak dito likudan ti balay da, tapno sa anak ama kita. Di ka mo't makasungbat, Mare. Ay kwa Mari suping. Itugot ko pa'y laeng ijay talon. Anya? Itugot mo, iji talon ko na, Mare. Ay namare, awan nga minti mga sikaso ijay balay may. Mabalin mo't nga ibatim iji balayo, Mare. Nayunam laang ti ipakan mo kinkwana. Inton makaawid ka, pakanam tumanan. Kastanto ti aramidak inton bigat, mare. Ngamita,
Ano sakpay nga itugot ijay garden? Ay nawaw! Umayak man, Nana Lilia. Ay, kato mo nagkausang. Adda ka di masapol mau. Dito'y laangan paraangan nyo ti pagsaritaan ta, Nana. Anyaya, ti umay mo ibaga. Tapay nga dahin tugot mo, Buryas. Pangipanam dita. Kinapudno na, Nana. Damag ko nga agsapsapol kayo iti Buryas. Ay, wan. Hindi pa'y ngagsapsapol Tapno adda ko maamot ti liwliwak dito'y balay. No kayat yung akit gatangin yun to'y Buryas ko, Nana. Ay, nawaw. Sa dino tinangalaam iti da ita usang. Basta, di kay madanagan. Tasaan nagtaod iti takaw, Nana. Iso nga ilakok kada kayo. Taawan ti oras ko ang mga sikasaw. Manungay nga raw ti pangilakaw. Uray 4,000 langan, Nana. Kas makita yung mat. Dakilan. Nay. Naglakan ngay usang. Discounted price data, Nana. Basta cash tito Diyo. Ay una. Bayada ka talaga iti cash. Usang. Yak matan makita ti Buryas mo, usang. Kasano adi mo makita? Kat addalaang mat dita paraangan itay. Anya? Di mo yung kulong? Saan na? Ay nawaw. Agpampanunot ka kade si ka usang. Kasano ngayon ay madayon? Saan mat siguro lakay? Usang kaya. Kunak ayaramidak iti kulungan. Ang di mo mat kayat. Lalay ngagtagdrama. Tapno saan amakadlaw ni Juni. Nga inlakok ti Buryas nga hintanda kanya. Narigatan. Amangan no ipulong nagtiluko. Oy, apay adi ka matan sumungbat. Awan ti Buryas mo iti paraangan tayaw. Ay nawaw! Sa dino nga tinapanansan lakay. Ay sana mabalin! Sana mabalin na mapukaw dayjay. Tulungan na kamang sapol iti Buryas ka! Enya ti sapsapulin, yaw Junay. Ay kwa, tay baboy ni usang tatapidreng. Tay baboy ni usang. Payan. Di na mo't amo no sa dino tinapnapanan nan tata. Ay nawaw. Di yung kulong aya. Jak amo iti asawa ka. Amangan ki di no dalim mablabas iti parangan niya oh. Nawan mo tinakita, Junay. Mga iti kabakiran, tinagturungan nila. No ije tinagturungan na. Alanganay na masapulan mi pa tata. Ang padasin nyo lata at agsaludsod kadag iti kalugaran tayaw. Ang mga ano da nakakita iti baboy yaw. Anya kano ti sapsapulan da pare Johnny, tatang? Di kano baboy ni usang. Anya? Ay mapukpukaw kano nga raw. Ay una yun day tanga usang. Apay, dinain kulong aya. Ay, jakman amaw kada kita nga agasawa anak kao. Ay, sayang mat. Sapay, nagapo iti livelihood program day jay, tatang. Tay tangarod kay. No pinag-interesan ti sa bali at tao ako'y naladan. Awanin! Ay una yan. No kasanumot ngamin nakabulos day ta baboy. Aguray ka man usang. Mapukpukaw ti baboy nga intadda para iti livelihood program. Ang relax na relax ka dita Ay nawaw, dakas ka diti aginanala kay. Kung nakatulungan na kamang sapol. Tagayam, ada kami dito'y sirok ti mangga na katugaw. No saan tayo makita? Ang mga no inyawi din tinakakita. Apay, di ka madanagan? At daya pangalam iti isukat mo no ipasukat daken ka Buryas. Maawatan damot siguro lakay. Saan kumatin abasol no remarket pinido ti daduma dita. Ay nawaw. Unay ket ti kasta a klase ti panagpampanunot mo na tao.
Ni samet Mari Usang tinakitak asimrak itinginginaan a restaurant dito'y sintro. Ne. Anya nga tiyar aramidan na dito'y. Na. Nagurdar matan. Napukaw ti baboy na ngam addalat ta dito'y nga aghapi-hapi. Ay, aguray ka. Amangan mat no inla ko nagayam ti buryas nga intadakin ko na. Pangalaan na nga'y kumay ti pagbayad na iti kastoy a klase ti restaurant ket agpada kami lang mat nga awan makukwarta na. Marisupeng! Ha? Anya tar aramidam dito sentro. Di mo ibaga sursurutan na. Ay, kwa Mariusang, saan mat? Saan ka asursurutan? Naira na laeng. Ngamin nakita ka asimrak dito yung restaurant. Iso sinirip ka ta sa anak asigurado no si katinakitak. Ah? Agrason pa'y laang matiloko. Ay nawaw. Itian niya kumaaga po asurutan ka ngay Mariusang. Ibagam laang ano kayat mo matimangan iti da ito restaurant ta libre ka maray. Ay namare, sa anak nga imay dito tapno makiapakin ka. Sa may sa pudno ti bagbagak, naira na laang anakita ka. Apay madakas ta adagos ti panagsasaom mare. Wino, aday lumlamang mo. Ah. Nay, da kayo matgayam na nalilya. Ah, supang. Wen, siyak da ito'y nana. Naimbag man ta, mailasin nakpailaang. Ah, bakit akaon? Ngam napigsapay mo't lang ti panagkitak balasak ka. Sa dino tinagapuan. Ah, napanak na kitsyenda nana. Da kayo ngay. Napanak mo't gimatang iti feeds ti baboy ka. No kasta, adagaya man baboy yo nana. Wan, ginatang ko iti kumaray. Kumarek? Anya nga minan tinaganday, jay. Jay man muri na nga tidog kan kulot ti buok na. Ha? Ni ka di Mariusang? Ay, wan, ni usang. Hindi lang napalabas alawas a ginatang ko na buryas kan kwa na. No kasta, saan gayam apudno napukaw ti baboy ni Mariusang? Inla ko na gayam. Amukon tatang. Anya tiyan mo, Monsupeng, anak ka. Saan apudno napukaw ti baboy ni Mariusang? Ay, nawaw! No saan napukaw? Sa dino nga ron kayan na. Inla ko na kanina nalilya. Anya! Mapanak iti ayan ni Sir Windel. Naglukon day ta amari usang? Anya aramida may jay, anak ka. Anya kumapay tatang, mapan ko ibagakin kwa na tinapasamak. Agruam day ta beneficiary no kasta ti aramidan na. Ay. Abangan no guraan na ka ni kumarem. Guraan nak tatang. Saan anasaya at ti kasta nga aramidan na? Livelihood program day jay. Napanakid din inlakaw? Naimbag ko man usaran ng agnegosyo. San mat ta saysayangan na laang tatang. Talaga amang ibabain ka usang. Anya mang ibabain mo't asasawam, June. Ganuin la kung magkano tay baboy ang naggapo iti livelihood program. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti day talakay. Saan na napatag no asinaw? Tikayat ka, kat ibagam ti pudnaw. Nagbambanog datawa, nagsapsapol iti buryas. Tagayam in lakaom. Saan apod no day ta, June? Nita, aglibak ka pa lang. At da ebidensya amang panagnag at ibaboy ang naggapo iti livelihood program. Ket inlakom kanina nalilya di takabangi nga barangay. Oh, Ah, ay lakay. agsagana ka. Amangan no adda umay a representative iti dayjay a livelihood program. Sangmum ida. Imayak, takayat ko ang makita ti buryas nga inted mikin ka, Ma'am Osang. Ay, kwa sir, pasensya kayon. Ngam awan mo ti maipakita ka na kayo. No kasta, pod no tinadamag mi, ma'am. Ah, anya tinadamag yu? Kan asino tinakadamagan nyo, sir? Pod no kadi, ngayon lakom ti baboy, ang nagapo iti livelihood program, Ma'am Osang. Ah, ay, kwa sir. Ay, when sana din- nasayati kasta, Ma'am Osang, ah.
Iso nga inikan kayo tapno ada pang rogyan nyo. Saan at tapno ilako yo Ay, pasensya kayon, sir. Yan tangay na ilako magaya man. Nascan aso katamday jay, ma'am. Sana mabalinti kas nga raramidin nyo. Ta saan nakasta ti purpose ti livelihood program tayo. Sir, kwa, nagastos ko nga minti kwarta. Kasanungay ang maisublik. Ay, makaamukan nga agdiskitar, ma'am. Ikang kayo iti makalawas tapno may subliyo ti baboy ana ited kada kayo. Ket into maminsan, di yun ulitin ti kastangay na ramidyo. Kasano pa yan day talaka eh. Nangal alam ngamin ti poskol ti rupa mga ramid iti kasta. Ay nawaw. Ha, basol tinagipulong kadakwada. Sikat ti nagaramid iti kalukwan. Iso nga ita, sangwam ti bunga ti kalukwam. No saan ko nagpulong day ya tao? Ay na, maamuak lang no asino day ta. Ay nawaw. Talaga nga agsungbat kanyak no asino man day ta. Apay, anyat aramidam. Ay nausang, tapno ibagakken ka. Sikamot lang tagar aramid iti pakaibabay nam. Di ka agpabpabasol iti padam ataaw. Tadagita akalukwam ti pakaisagsag makam. Ay, nawaw! Nagasat ka no adati naawat mo a libre, manipod iti livelihood program. Ngamin, saan nga amin kat makaawat? Iso ano adaman tinaawat mo, usaram kuma iti nasaya at awagas. Di mo sayangan ti oportunidad nga naitadken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Diyak mo't makita ni tatang. Awan iti kusina. Awan mo't lang iti silid na. Amangan no adala ang napanan na. Siguro, amangan no napangimatang. Wenno nakikaaruba. Ayun gayam. Amuna ka di, makisurutak iti panagawid mo. Saan pa'y Frank? Diyak pa inbagakin kwa na. Kaya't kung amin ang masurpresa ni tatang. Anya? Sigurado ang masurpresa day jay no makita na ka. Diyak pa'y ngamin inbagakin kwa na nga adan nobyok. Kasanun nga no sa anak ang magustuhan. Kasanun, no di na kaya ti foreigner ang maasawa ti anak na. Saan mo't siguro Frank? Agtugaw ka pa'y kiti tamapanak iti kusina. Agtimpla aklang iti kape. Agkapita man pa'y kabayatan ti panagururay ta ka ni tatang. Simbang pagkamagaya man anak kao. Pasensya ka nata na panak gimatang ko. Ay, nawaw! Sino ka? Ay, foreigner magayam. Ang mga no di na maawatan ti ilukaw. Ay, inaskan ka Ingles. Who are you? You maybe my daughter friend, right? Naimbag nga al daw yo, uncle.
Siya gayam ni Frank. Inobyo ni Jin nga anak yo. Hay nawaw, amo magayam ti agilukaw. Hay, pinariga nakpay nga naging les. Won, uncle. Afamak ama ko na. Ngam amok ti agsaw iti iluko. Ngamin, iluko ti sauna iti lugar a nagtrabahuak. Ay, kasta ka day. Ne, adda kayo matgaya man tatang. Ah, Sa dino tinagapan nyo ay ha. Awan kayo mat iti simangpat kami. ay, ikwa, napanalagi matang iti tinapay, iti tirsina. Apay, di mo yung bagbaga nga dagayang bisita tayo, anak ka. Ah? Nasorpresa kayo ka di tatang? Ay, nawaw, talaga na sorpresa ka. Narigata nagtupay ang naging linglays. Anya? Foreigner ni Frank Anobiok. Kabailan na ti agsaw iti iluko tatang. Ay, kasta una abain ko kenkwa na iti anak ka. Jak amaw no husto timbagak nga Ingles. Ang mga no panunutan na nga wan amaw dagiti dadakkel maw. Saan akasta ni Frank tatang? Nasaya at atao ti Nobyok. Isung awan ti pagdanagan nyo. Sa maysa, amuna ti agsaw iti iloko. Saan kay amarigatan nga ag-Ingles? Kinapudno na plano min ti agkalay sa tatang. Pasensya ka na. No simple lang nga kalay sa ti kabaelak nga ito, Jane. Okay laang Frank. Saan mo't a big deal day ta kanya? Sigurado nga ado dagiti kalugaran nyo amang namnama iti ingrande akalay sa ta. Nang runa, ket afamet to inobyong. Ay na, di mula ta ni kaskaso dagiti kalugaran mi. Anyangay kumatiam mo dagita? No adu ti sauda, bay amlatan ida. Saan ta a responsibilidad ti agpalawag kadakwada? Wen mo't kit di Wen gayam, anyangay ti ko na dagiti dadakkel mo. Makaumay da ka di iti espesyal nga aldaw ta? Wen, imawag ti kapsat ko itay. Nasaya at mo't nga rod no kasta, Frank. Kunat man, hindi mo kaya ti makiasawa iti foreigner. Afam matinyawid mo biyon, bes. Idi laang da jay, friend. Adalat kamot gayam dagiti afam ang mapagtalkan. Ay, sana all. Ay na, wow. Ay na, makaamam mo kan tulat tamot iti parakin ka, Kiko. Ubing ka pa yan niya. Ay, sa bagay. Ayun gayam. Nagamamuan nyo nga ka ni Frank. Amo na matiagsaw iti loko, friend. Iti nagtrabahwak, friend. Kabaalan na ti agsawa iti iloko, ngamin Ilocano mat ti sauda iti nagtrabahwan mi. Ay! Ka-workmate mo ni Frank Idi? Wen, Ay na, wow. Ay, ibagaman kanyak no sa dino tinagtrabaho ang bes. Padasok man ti agablay. Ang mga nadantumot na amok. Ay! Oh, Melissa kaanakan. At yan ti bulbuludom apala. Agyaman ak Auntie Susan. Aguray ka. Hindi din mo ti lumabas. Ayawan nga paiso. At damat afam akadwana. Nobyo na siguro Nupod no anobyo na dayjay. Di addaman ti kalugaran tayo amayaon iti kinarigat Auntie Susan. Anya ka di mo day nga ibagbagam si ka, Melissa. Ay na, Auntie Susan. Anya nga itamu tayo ang mga nubak ng ti afam akadwa ni Jean. O, di bumak ng dantumo no kwa. Ay, unay ka, Melissa. Bakla, adaman sa lunsuda. Anya na tayo, Melissa? Nobyo ka din ni Jean ti afam akadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na, wow. Huli ka na pala sa balita. Wen, nobyo na. Kinapudno na kat plano dante agkalaysa. Siguro, bak nang ti afam na niya. Ha? No makiasawa ni Jean iti afam anobyo na. O, di addamanen ti kalugaran tayo ang makaaon iti kinarigat.
Anya, mutin ti kasta a klase ti panagpampanunot? Sigurado, kwarta laang ti makagapo no apay ama ki asawa ni Jean iti dayta nga afam na. Ay na, sana pud no day ta Melissa. Saan mat nga amin akalugaran tayo ket trupat kwarta. Sa maysa, nataar ni Frank kanya. Ah, dayjay, nataar. Ha, po. No siyak ti makiasawa, ay pilyak lata atay pada tayo a Pilipino. Sa anak akaskin ni Jean ang nagsapol iti afam tapno makaaunda iti rigat. Ay na wow! Kasta ati saom, ta umapal ka ngamin, tawan afam mo. Agpatulong akman ken ka, friend. Ay, basta sana kwarta abes. Tani awang kwarta. Amok analaing ka nga ag-design. Iti? Invitation card. Ay, Mabalin ka di asikan ti makaamoy ti wedding invitation card mi ka ni Frank? ay na wow! No talaga yan. Siya konti makamo iti invitation card, ribbon, can stage design. Manungay ti singer mo. Ay na, no para kang kalibrilatan des. Ha? Ay, saan mo't mabalin a friend? Narigat mo't lang day ta a trabaho. Iso nga rumbang nalaang nga ikang kamot. Ay, kastoy laangan. Da kayo ti makamoy ti materialis a mausar. Siya ko ti makamoy ti design kenda dumapay. Sigurado ka? Wen! Iso lang mo ti amok a maitulong ko, iti espesyal nga aldaw ti gayam ko. Mari Susan, invitation card para kada kayaw. Ah, invitation card. Wayne, makiasawa nga minan ni Jean nga anak kaw. Ay nawaw, makiasawa mo't gayam ti kakaiso na nga anak mau pare perfectaw. Husto kasayang mo't ti pintas na no agbaak. Ay, wen mare, kunak no agbaak tigasat na. Nga madama inyawid na nga afam. No kasta. Nobyo na ngagpaisaw tay nakita kakadwanay din namin saan. Wen mare, Frank tinaga na. Sigay, umay kamin tao, paray. Umay kun isublito'y pala binulod kong Auntie Susan. Mala, idisumpay laang dita, Melissa. Agyaman nak auntie. Gayam, naibaga ni Kiko nga agkalay sa kanumot dajin kenti afam na. Wan, agkalay sada kano inton sumaro no abulan. At damot invitation card ngayon tad ni pare perfectaw, idi na minsan nga aldaw. Ay nawaw, sana all makaaonan iti kinarigat. Sigurado nga ingran din to ti kalay sada antay. Anyamot a klase ti panagpampanunot dayta, Melissa. Saan mo't siguro a kwarta ti makagapaw. No apay a makikalay sa ni Jean iti dayjay nga afam. Ay na Auntie Susan, patyan nakadi. Sigurado a kwarta ti habol day ta ajin iti afam anobyo na. Uray pupuutin nyo. Ay nawaw, di mo mo't unay ti agsao. Makaawat ti afam ni Jean iti ilukaw. Inton kwan mangag na ka. Ay, jak maawatan, no apay nga ikampay lang iti invitation card dadya a Melissa. Wen tapno awan mo't ibagbagana. Ay na, sobrang judgmental dadya a tao. Dilaw na amin. Uray ti pan nakikalay sam iti afam anubium. Ay na, basta ikamlatan iti invitation card. Ay, saan ka nga affected iti napan na marmarites kadagiti kakalugaran tayo? Apay kumamat. Saan mo't apudno dagiti inmarmaritis na? Amok a simple laang ti adda pa nagbiag da Frank. Ket? Saan alapod dayjay tapno isinak ni Frank? Dayta ti kayat ko ang makita ken maamuan ni Melissa. Oo nga. Invitation card para kan ka. Agyaman nak bakla. Ay, wan gayam. Ay na, kita tama nga no di mo tumanan amo ti lawlawatam inton umatindar ka. Ay nawaw, grabe ka mat ngagsasa o bakla. Wan, tagrabi mo tangiwat mo? Unay ka mat Kiko.
Agraman, ti panakiasawa ni Jean iti afam, big deal kan ka. Si kakit di mo. Ibagbagak lang mat noon niya ti makikita. Ay, basta. Di mo una ti agsaw ta. Durabeng ka. Ay, nawaw. Warning day tuwiken ka. Jap kaya ta madadal ti espesyal ngal daw ti gayem ko. Kapukan ka. Ay, durabeng ka talaga. Frank, si katinobyo ni Jean, saan ka di? By the way, siyak ni Melissa. Lisa for short. Ada ka di parikot, Melissa? Oh, saan ka lang gayam ang makaawat iti Iloko? Kabay lang pa'y gayam ti Ilocano. Wen na Ilocano mo't nga ron ti sigod ang nagtrabahwak. Isumat lagayam. Kat, sigurado ka kadinkin ni Jean. Anyat kayat mo asawon. Amangan mo't no kwarta na ang tihabol ni Jean kan ka. Anya? Aganad ka. Taamangan no kwarta na ang tihabol na kan ka kuna. Panagkunakot saan akasta ni Jean. Sa maysa, saan kami mo't abak nang. Anya? Simple lang tiada panagbiag mi. Lupay kastakot, mariknak anapod no ti panagayat ni Jean kanya. Marigrigat met gayam ti afam apakiasawaan ni Jean anti Susan. Kasano mat ana ibagam ti kasta, Melissa. Ti afam na amis mo tinang ibaga kanyak. Ay, nawaw. Anya kumatibibiyang mo iti relasyon da. Makiasawa pa'y laang iti afam, jay pa'y saan abak nang, di na amo ti agpili anti Susan. Naa, idi damaw kunam akwarta laang ti habol ni Jean iti afam anubyo na. Ita, ibagam manan na di na amo ti agpilay. Pudno matanti. Ado dagiti afam abak nang. Ado matan dagiti pada tayo amarigrigat ang nakaaon iti kinarigat. Gapo kadagitang afam. Ado metlaangan tinaloko. Ay, nawaw. Tapnoy bagakan ka, anya, Melissa. Saan nga agpapada? Saan mat nga men nga agpapada ti ugali tayaw? Isa mabalin ka day. Di ka nagbalin a judgmental kadagiti kalugaran tayaw ama ki asawa iti afam. Ni, apay kumangay anti. No siyak ti sika. Agsapol kamutan iti afam mo. Tapno awanan ti adupay asaom. Nga men, iti kasta pa nagsasaom. Madlaw nga umapal ka. Anya! Naglukonday ta, Melissa? Saan nga agsardang tingiwat na? Ay na, talaga ang maibusan ti pasensyak ken kwa na. Ay, kat umapal kan ka, abes. Nga ta? Ay, nawaw, madlaw met. Diyak lang maawatan no apay akas jay pay lang matibagbaga na ka ni Frank. Ay, na di mo ni kaskaso, dagiti ibagbaga day dya, Melissa. Mauman to. Ay na, madurab ko talaga day dya tao na eh. Ay, ipanagmukit-dekan kwa na asaan akwarta ti makagapo. No apay anak relasyon ka ni Frank. Ipanagnakyukan kwa na apod no ti ayan-ayat yo. Ay, ang mga numaustel iti apal na. Kalay sa dajin ken ti afam na ita, Melissa. Apay, di ka kadimapan. Diyak pa'y sigurado anti Susan. Ay, nawaw. Agawid ka kitday, tamapan ka agpulas. Aggidantan amapan. Nakababain ngamin anti. Anya ko ba nga'y tinakababain? Saan ka di anak ko nam? Nga dain tadakan ka nga invitation card. Kasano nga no nakadanunan kadakwada ti dakas nga imbagbagak ide. Wano saan, ang mga no nagpulong ni Franken kwa na anti. O, di agkid daw ka iti pamakawan kadakwada. Man nakaawat mo't ni Jinkat. Naimbag man ta nakaumay kay ti special nga aldaw mi ka ni Frank, Melissa. Tadamot interview nga invitation card kanya. Congrats kada kayo ado Agyaman kami Ay, wan kaya. Pasensya kayon kadagitin sa usawang ko Nagbidutak.
Katsapay lang ko mata mapakawandak. Okay lang, Dayjay Melissa. Amin tayo kat agkamali. Ngamsapay ko mata, di mon ulitan pa, ita ang mga nung makatumpong ka, itinatangsit. Di si kantumat laang ti may sagmak. Ay na, agyaman ako unay, Jane, Frank. Hala, mapan kag pilakit din iti kanam. Wen nga rod. Amangan no, maibusan ka pa eh. Ay, nawaw! Di pa nang idadanas iti pada a tao ket dakes. Imbes nga agsaotay iti dakes kontra kadakwada, intay kit di ida respetuan, kan suportaran taday tati kasayaatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.